Ma e fa longoina le tata lo ufatu o te ta utino atu e te leto alu hei tania mai no sia ai mangalo ile alofa wasumalia leona ole fa almaina beata vava mama tutalomo ningalo maya usamiti Gelofanya down to my Hawaii tell my follow na let I tell ufatu o te tā utino atu e te leto e alu te ofo atu se alofa usili e te malu ai Fa'atau alofa Se me alofa te umau E te tau to fia fia I lo moenga O te leo leo oe Tali maia so leo malu Baby, what now? Oh, down to my how I tell my follow let I tell Te tā utino atu e te leto e alu down to my Hawaii tell my follow Taulo ufatu o te tā utino atu e te leto e alu Ia, toi whatalo whātu whao I le po ia maurunga o le whaafonga tāpua I le tunu I le nei fo ia stronai malo le sui fumat wia malo fo tau watai I tātou ngā ruenga o tiu te mawhai walo whirima Lea na ngā ngai fo ai ia le la I au tō whaiwa I le so nafi a leo whatasi bai o uso tungisia Pia Wilson ia malo le sui fumat wia Ia o le pule o le tātou whaneta vale Le Omega Cars Ia whio maia Tapa seipu I lau whioga I le Neri pule Ia Lau amalea le tua ioe La mesi lava le amanoa le a maua Ia o le nganga lava le whaaloalo Le nganga lava le whaatai Ia matalo whaatu foi I lau sunga o le lifa salalau Ia polo o whioga foi li a taua whaapea Lau au vaa ioe Ia mi ele tua pomoso Mantoa vanoa le nitula le aso Le por kalame ale kinua ada Ia wafuta po anga Samoa
I me sa tupu, ma me la tupu, ma me sa le tupu. Ia. Tupu. Ya patalo mo kula wa pionga le ato, ma malo se fu ma via. Va lo fo so fo mo ria o si me e fa le kongo ka ko wa. Ka ko ka mo fia ka ko fa ku kupu. Ia ele a faina. O ki finga tangata la tau ia a le mea siri. O le ua ta walunga mai ia tiute sa kanga i foi o tau whaiva i le aso ana nafi. Ia a lea ka ke ngā lulu, lea ka ke pingi a whapene. Iyo e whapenga lawa whaingo ta longa. E le lea le ta alo le polo e au ta alo le tino. Nā tonu lawa, wai lo wai tie. Ale si bea lea ute mana oi. Fo le tātala no pe mawhaiona tā o whaatasi. Tā te sāva vali lea tau sanga wa o le tūtō tasi le nā tālu sia i le rofa maleanga le leo le tua. Ma te ia tu e lau soi fuama se ola fo o le au nei. Tā sāva vali le se lau tau sanga o le tātou no o le teimi o le tūtō tasi. Ia, e sa le lei lava le saunoanga le a taua i wao te lotu langa le rewa i kufonga le komiti. Papai o le tō au le kapima le tātou nu. Le wa tua tu le tau sanga pauli pa moe moe. Tātou anga te lau tau sanga lakia i tono mota. Ia e ongo meba te tau ia sa le lei lava le saunoanga o ia why not? Ia. O ava no le au maua. Ia le nā tonu. E mo ia ngapa ka ikala ku i lalo le si. Ia kau savari umi ape si pe rea. Ua misi a te aule. Ia le savari le tātou no ui vai ala. Ia, ona sa maua fo lea manoa e ta aloa i le tātou au i vai ala. I le tātou senior A. Ia, ana ua le lava se taimi i o tau se sila mai le ua ono aso le vai. Ia, o le tio. E mafua mai la wani ia. Fe mai se sa vea. Le lava le tasi o le aso i le whaasoa i le aso tōna i le Tanoa. Ia le alala le nā watoi fitu na i nei. Ia se i lava se taimi e whaafonga mai. Fo le atu no umo whakula. Awa lava langi i alu suanga le whaatele a kou whaape me uki ngā mako maka ia. E sa le lei lava sa nganga le atoa. Ia me se kori ki malo le atu no ua whaaria. Ona le ato i... Ona le fifa whafonga le atu no i updates mai fo le mele tupu tono chio nato o tinu. A mesi ki tono ante roa. Le vinga fo ila o le whaasoa le atoa. O le mo se aman mo fo i a whai pia. E sa le lei ala sa nganga le atoa. Nge ki waro le pape. Mo ki ngā fo i karinga ia le atoa. Ai mea mone man me sao. E se le kiki le atu no e whaafonga. Ma whaalongolong. Le aso, e me se laman pa ko kalame tano ava. Ia, e mo fai ngai me le lei, mo fai ngai, Ia. Ai ni, le lei, ia tulanga pa penga, o tō matafa i oi lea la le ia tau. Ia lava, whaafitai i le atunu. Ia, olo tō whina ngā loa le nā, lea la ua whaatino e le pūlenga. Ia, mau saua i loa ono aso le vai aso. Ia, ai sau no ia, whamoe sa manuia le la fo i vai aso. Io, e wati tusa pau lava la ta ua wa ono aso le vai aso e ngalwe ngai. Ia, e, patua malolo la me la sa. Ia, lelei. Ala se tulanga o iaini nei aso, ia, ma se tali poti fo i nisi na auto va atu ma auto feutanga i le a fo i tātou tā vale. Ia, le nganga la wale whaatai le, ia tau whaatai te lawa molo mātou manu whaaro. Te lo le stal, le stal, Samoa. Te mi wakila i o mai o na patu lima la te ngai le, ia tau le pa ia molu ma se o tātou watinu. Ia e whaapea la tong sia, ia le whaatalo whalawa le ale o me ke kāsi le ne yaso. Ai whaatai lau sunga ia po lau ationga fo i le ia tau mo le amoa le au mobo ni ia le tua. I te ina mai lo soifua, whaapea lau au waa, i soifua se o tātou watinu, i tātou mātou ola vai dai. Ia lewa tātou whaila ilu monu, o le tuonu, pe o upo tātou atinu, nai whaatalo whatulau whakong anga Samoa, malo soifua manuia, a malo tau watai, ia malo fo le salau. Ai tari whaitau atu sa nganga le ato i ra keolola lava nei ai, na to whanai ai ngō tātou atinu, ia na sumai matala mai ao, e nei tai au se o mele nei tūlala tō ia, ia tō lola nei ai ngā lau whaatino ala tō tālu sanga.
ona nisi ainga fo ina tali fo la tu tau sanga ia e mana ni payment fo ie la iti payment ai ia fa la bla ta vale le tia ave to matali tau ta vale ia pe nisi tulanga la to ia ma tau fai a fo ile le fa amaliaina fina nga do ta to chinu ia Michel haute o ia fo ile tele o te ro ia nisi tulanga la to ia ma fai na su mai matala mai au fai fita tala in fai ta fa so mo mea tau finance e mana tu foi o le bateria tatu falta vale o ele foi ele ni lai singe e pai ele se ta vale ai tau mana tu ai tau ona mamalo suafa pa pelisa o lai singe ava pe ia ngai mea e ngai ponga foi le lo talanga lo tumi la ia o te pole la vanta to pasom pa sia wala e no mea ia tali ele ta vale otherwise tali to se lai singe to no te falta vale e mana tu tatu to stangale ma tu te vai lo stal di stalai no ta vale na po e ole pasi ai no ta vale po le bomba e ma se vicina ma maintaining ole bani o la ta vale o la asita no ta puntongi io isi tu langa la toia le monta tu mi fi a tu mi la ta la società vale no tu mi fi o ta to pick up ma tu ai ngata tu pasalo ma fa business ta la ma sa valia ia inisi tu langa la toia me ta vale o events o family events o mini events o pick up SUV, ora, tele mo wanti tono tatu pale tamale, mo ola bata sanga o tatu tamale fo de lu hafe ni sku pa mo o piki apu, tatu van, fa pe tatu SUV, o e tatu tamale fo la bata tono tatu lo toa e fai lau pipinga, ni situranga, i fa psidia ia sumai, tala mai ao ile lu selau Kevin Drive i manukau, lu selau Kevin Drive manukau, ia te mai po in faina bala au mai le tatu len ai o le tatu o le oiva rua di mabalu te sinua o iva rua di mabalu te sinua te komi le sunga ia toa mai kuma kafi o le olua tasi di mabalu balu dua te siono olua tasi di mabalu balu dua te siono al te fonge tong sia o le olua tasi pa fituono lima pa tasi olua tasi pa fituono lima pa tasi manu i tele le weekend samo ia tamu ia tu ia faiva lo filima ni ato ali ato tai ia wa la fa anga Samoa i po kalame ale Tanoa aba te mo wile sao a mo terminei pa tu fa su foi te e lo sole ia tawa fa te tele lava tu si of pe na fo i mo ria favor toil le yaso ta te felo ai pe mo ria fo mo le sapati ya ta au ia fa tai so te mai manvia se foi mai manvia na wa tawalunga atul talndoanga fo i mo le pulo le tatu falta vale ole Omega Cars te moa i le lua salau Cavendish Drive. Ja, e taftafa watu tu fatasi afalta vale le Henderson Cars ia ai afe Henderson, ai afe o Talanoa le fai fe au male li pule ia tongisia i le lua salau Cavendish Drive ole no fuanga au tule na ole Omega Cars. Le ua to lus fuma 5 minute o na tale o le itu la lua mau le leila unofo. Awa o nei o la e whaafonga i le tā ua tele. O le toi whaatulanga ina. O le tātou whaamsinonga. O whanua maswafa. Ma toi tāwa vai ina ia lua. Ia tasi lava le ulu. E tāwa wha i ai. Ia le whaamsinonga whanua maswafa whapena fo i ma le whaamsinonga maurunga po le Supreme Court. O le tā ua le melea. Wa tātou toi fo i tua. Wa tātou toi fo i tua i le tō whā ma le whautou tanga. Na au mai e o tātou mātua. Io. Mai lātou na whausia le whawai. Ina ia aua lava. Ne i toi tau Samoa. Ia mamasa ai le toto. Awa o se tasi o vaenga mana tua i le luafe luasfulu. Sa o whaatala no i dai ia le fionga i le li iloia ma le sunga le papali tele. John taima le langi ia fele. Sa ufa ia tua i ai. Sisila oe. I le fawina o tu la fono nei. E iai le mea e le o mafau ma mafa i ai la tau. Le to ino tu le epa. Ma le sa min style na vai tau. O le whaamsinonga. Ai mai se le mata upu le nei. E le i mafau wina. O le masa ai le toto Samoa. Ele se
O tau sila I maliu ia e wha e pe lima lea na te atu nei latau sanga o tuna I atu. I le wha ngā ina o anga SEP pe na fo ia le la au malos. E mafua uma I whanua. Sau noa le sunga pali I le mātal noanga le na whamai te losa bea. O te matua I wha a mene ma wha sao lau sau noanga le na. Wa ta pena le tula fono. Ai le I mafau. E ta pena se me file mua I Samoa. Vaenga fast food tolu ma le vaenga fast food ma le wha. Lea na ave I le mātal noanga. O le atoi la langa umai I lunga. Whaamsinonga ua ta I se lau tausanga talu ona ta oto I panga o lato whai unga. Anyway. E tele la meo le ao o iai. E le ngata o le atoi la langa mai iai I whaila nei. Ai o le a whapena foi. Ona toi o e toi eli uma mai ta mamtina matua sa whea ngai ma whaamsinonga nei. O tau se sila iai le mata ngāo nei mea ua whai. Ai se ana la iona toi whai. Nā o le tau, ma whetōto ai, ma whao o I loe listangata, le oti listangata, wai pēno whai atu. O mea nei e lua, pē tolu foi. E masa ai le toto le Samoa. O lau whai o se mea valea I le tua whawhine. I lau tua whawhine. Ia o po o lau whia pure fua I suafole nei ainga. Ma whanua o le ainga. E tau oi tangata. Ma na fo e manido la vale vaenga o le tula fono. O lo o whapema iai. E le toe tango fia. Oe winga upu nai lua. Restu de Carter. Restu de Carter is done and dusted and over with. Nobody touches it or dare does revisit that. O le terminology na o mai I tono le unga whaamsinonga ia. E le toe lotea. Le toe lotea. A le ua whaaleanga. Le ua whaaleanga tangata. Tu sale mea tonu rawa lea. Le ile upa whapere tādia fo lele. You're opening Pandora's box. And now you're spilling and open the can of worms. Wo tōk ta tala le apa anufe e ai olai o tau e anufe. Si mea si ai olai ma le na mana o suil tu lafon. Ai amana tua lele. Wo tau toi whafangu ma eli lunga tu ngā mau I la tau. Wo ta oto mai tia sa. Maria ia, o le whai ungal nā na whai. Na whai o tangata ata ma mai fo I ma whaat. Ma tausi ei le while mu. O whea la au tauto e o ia I langa mai ei. Ia nā whaila ma nā mau mea whapena. Sa ve uai le nofo while mu o le atunu. Ia le nā. Tā ua tele le mea le nā. Ai ia o whamanatu I ate oe. O le tūla whono lea. E awhi ai fo I male ai ate tau whaaleanga nuu ma le ai ate tau. Tō tele male ai ate tau o le tangata tō tasi. Le ai ma se mea o tō umai ai se whaitau e tau. O le ai ia tō tele e whaatau aina. Ai sea. Na mafua ma mai swinga o nei tūla whono. Ma le manatu o le tō ina leo tūle epa. Ona o lona hita tele I le tama I ngoi a tūla. Le sunga a tūla le ana la tau vā mai lava I le pā. O mantua mai Samoa. E le whaia ina tūla. O le swai ngā pālota. Mana o le nuu ma le I tū malo e mai tūle epa ai tūla I tūla whaulu lona tangata. O se sui tau vā. E fia tau vā mai tuau I le pā. Ile, la tasi la lea me tau ona māla malamane e ile tunu. O tau se sile lea ia tō tele lea. Ua tapu ai lea ia le tangata I tō tasi. Awa, alai nofo ma ngu uma tangata. Ele o tangata uma I mana o ia tu lepa. Ele o tangata uma o le I tu malo e mana o ia tu lepa.
E ai tangata lātou te langolango ina tūlā, o le ala fo ile nā e tūlā i mai lava tūlā, ina ia whai se la whainga pāno, tamala spa. Ma tūle epa, awa le lavai tūle epa ono sai. O le oi le whainga pālota tūlā i mai tūlā. Ia hol whaamsinonga, a mai le unga le whaamsinonga, e eile ia tau a tūlā. E tūlā i ai o se sui tau vā. Pē tūtō tasi, pē pipi i se whainga po se pāti whapwhai, e iai lana i a te tau. Ala lea na tapena i e tūle epa le mea. It was his own personal grievance against tūlā. A le wa tafi e malea i a te tau na tangata. Whea le tau to i le mea. Le wha kengi la le nao le au mai i le mata upo communal rights malea i a tangata e tō tele. Aia, e whari wha kengi ona lātou abuse ai lea o le power. Ia lea nei uana loto maulalo si tama. Manofo ua le tauwa. Ai o le aunga. That was the original. That was the origin of this case. Of this piece of legislation. Nā tonua ua maua mai le tunu umautou marmalamba ila ia le iai. Ile meo le faufaunga le anga. Faufaunga le anga. Na mafua ma whanau mai ei ma leitu la fono. Ia ai. Whaalea o ngā ina a toa ai. Ia nisi o whaai unga. Ale whaamsinonga o whanua ma swafa. Lea la o toi au mai ei nei. Lea. Tu la fono lea. Tasi o wha pui tolu. O le au tū. O le tū la fono le nei. O le pui ngā whanua wha le anganuu. Masuafa matai. Le ai masa meo au mai ai. E ai a tangata e tōtele. E anga waa tangata uma i le puinga o alato wai a tau i anganuu wha Samoa. Ma o le mata upu au tū le nā. O le pule anga fo i le nā le whaamsinonga i le nei vaenga. De ai masa me o tau mai ei nā. Whalongo lai whaaperitani ei no le vaenga lava le nā. Article 104, bracket 3. All persons are entitled to the protection of their customs rights, the subject of the jurisdiction of this court in this part. Nothing, leisa mea le wha Samoa, o le vaenga tasi o wha, pui tolo o wha pe mai, o le a pui a ia tatau, a tangata oma o pulenga mamalu o li mi whai pule, wha ala pulpotonga, wha pea foi e kalesia. O to wha whong mai leu whai tau atu wha fia. Ai o mai i le, ele wha peritanium. Wha whonga mai la, le ima se meo tau wai, i upune. All persons are entitled to the protection of their customs rights as well as the Council of High Chiefs. And religious organizations or even the church. No, nothing. All persons are entitled to the protection of their customs rights, the subject of this jurisdiction of this court. Ea lelei, o le amatua whaavivela atu i a whio o mata upule nā. E le taimi tātou te talanoa ai ma le fionga. E le pulasiri o whaamsinonga uma ale atunu u i Samoa. Whaftai fo i le sunga le pali tele. Lono nau ta inga. O sa ili awa noa ai i ala leo wa lesi whasalau upenga ta whailangi o televise. Ea ma le au nanga fo i ale tāno awa ma le Radio Samoa. Ina ia whaaleo i le atunu. Whaaleo i le atunu. The danger that was set in that Article 43 and 44 al vaenga fast fu mal tolu mal fast fu mal fa.
Lan me utupu ai. Na o whaalongo atu. Ua ave ese. Remove it completely out of the new amendments. Teu ngā whau. O mata upu nai tau i tangata. Wa wale tau whao so. Alefa mai, o ye le leie, o la mai fo isi au ngā tupulanga toi mai toi le langa. Toi o la mai isi au ngā tupulanga toi mai toi le langa. Le langa lea. La langa le taua. Na langa le taua. Se manu e masa ai le toto le atunu. Whai e tangata la tau whai unga. Wale o toi kea sesi se whalpui pui po le alava se mea whapena. Toto masa. Ele ngata fo le na. Ela I titi le matanga luenga. Ela I titi le matanga luenga. O le taime e tatala ile mea le na. E tomu murinu u. Ele ai intangata whai ngā luenga. E wha soa I ai ngā luenga. Awane ai e o lava e le whaamisinonga lona toru le na tau mana na au nei e whaatu matila. O lesi I whaamisinonga a pili na o le whaamisinonga. Ele ai nisi e whaatu tonga ai. Ele ai ni au whai ngā luenga. Po ni whaamasino e anga waa I ele mea lea. There are no people to carry that third court. Iwa vai, ana whaapea nei o tule epa le whele mea lea. E pule a tule epa. E a au mai I lesi whamasino, se I mai I lesi whamasino, a e leo ni whamasino e anga waa I lalo tu la whono, la tau te whaa tō tonga ina. Lea whamasino. Ona e mo mai lola ia lea. Wale o toi tā whatoru sia kako wa mio. Wa lua whamasinonga. Tasi le pale mene. Tasi le whono whatonu. The executive. And two hates o le ngata e lua o na ulu. Ta ino I noe nei mea, ele I mawhau le le I ai. Ma lātou le, talia ina se whautuanga mai le atunu. Mua solitu pātu ma le vasenga o whaamsino. Lua solitu ma te te I ai e le sosa iete alo ia. Aia, whai lava le pule tō tasi. Whai le pule tō tasi. O le oto sfulbinu te I le lua, ia o na tātou tā lia la ia o le a fio mai o le sunga le pari tele. Ia a wale tātou tanuanga. I le nei aso lulu, nei aso tonai. O no, mai le se whatatia le lei whafonga mai. E te tau o na manino mamala malama le whafonga ma le tō wha a sui o le pale mene I le I tu vai le la. Ale HRPP. Ina ia whaia lau pālota, ma louta li tonunga, au e te popole fōi atu le epa, ma le vaenga whauwhai. Ia e ma whauwhau I lau nuu, ma whauwhau I lau ainga, ma whauwhau I lau si o manga, wa leo te whatu nei le tala, e to a tele I latou, mai leo se mea fōi le nātu le epa monitor, e tau whielea ia te tau o le sui o le HRPP e lango ma pālota I le teu ngā whau lea. No, I'm saying that. And them, with their own personal conscience about the love for their families, people, their village, and each constituency, you must do the right thing. E whanongorongo uma me asu I pule. O le maota ma le pale mene e mese le tu vai. O le hero pipi. Whai le me sao. Whai le me sao e musui ai o e le nganga o le tua. Whatala lomba, whatati ese, whata whea matafi esea. Vaenga,
whaale tonu o le tūlafono. Ma o te loa lava. E pāsia le tūlafono ma te unga lona, te unga nei, e lona whaitaunga lona tonu. O lea tātou woi se malolonga, fōi mai, on tātou tālia lea, o le tonu mai o le tātou malo, e le nei fōi. Tase nisi vaenga lea leo te whiwhi, wa ono o vatua le vaenga lea, i le lua vai aso o tona i atu, o lo sila, e le matanga aruenga, whanua masuafa, male wha msanonga whanua masuafa. Ina ia toe tepa i whaalupenga mataulangi o nuu mawhioanga. I le teimi le nei, e se furu male ono ia tusi whaalupenga lea e salalau solo i tātou tunu. A o le mea moni lava, e ese umataulangi o lo iai tonu o ia whaalupenga o lea nuu ma lea i tu malo. Ia mo se whaatautonga la o se whaateita inga iang. I le whaafonga mai le tunu. E se a whaalupenga whaaloto i whale la tau ia. Whaalupenga whaaloto i whale na nā e tau au fia ai, ma tau au whai se i tu malo. Pela o le i tu malo o le whale vai maunga. I le tāwhatolu lava la tau ia i. I le whaaletolu lea. Mō taa, mangiangi, ma vaiala. A e alu le tau au fia o le loto i whale o le whale tonu lea. Le matua i ato whai ono. O tamba, asi ma le pātū. La ua na tai. Ta mapua manongi a manu. No foi tu ainga ia fuata i o i vaiala. No foi tu ainga ia fuata i mota. No foi tu ainga ia fuata i mangiangi. A e o mai lola i tonu. O nu utai tasi. E ese fo i o lato taulang. E tasi le tau au whainga o le loto i whale le loa ai le whale veimaunga. I le whale tonu lea. Ese fo i sale tia mala lua mona whangatau lau so li i malo le mali toa i la tau. A tanga masa atanga whasino le nā i le ave mala tau i le tu vai leo fuata i mangiang. Papena fo i tono mota. E se fo i ona ia whaalupenga. Wha mota alava la tau i le fio o ainga e mai se fo i o le au nei e le mali a tō tau le papa e whasino i le as le ulua i ri. Papena fo i oi. Lea la o lo tu la i mai i fi naunga nei. E te tau ai ona iai se puinga whaale tū la whono. I le tanga i matu e whaasao whaalupenga o nuu mawhio ana. Ma le stala loa whaale tū la whono. O lo tali tonunga le na iai. O se mata upu le lei. Ina ia awai. Na i o tātou. Ma ia mari lie uma i whaalupenga na. Ma taulangi na. E tūlanga ese ai mai loa ai. Whao popolo iai, a wa o le tele lava o whaalupenga, ma le tele o tusi whaalupenga ia lo iai nei. Ia, na o maota, masa o te maitai, ia masa o au manga, e whasino i te mali, ma lato i ngoa aipu. A o whea la o iai whale o poro. E leini lau o whale o poro o mai i, a o whale o poro o tofinga. E le ai fo ini ingoa aipu o whale o poro o mai i le tele o isi whalpenga, tusi whalpenga. Ia, o se mta upule nā. E talandoa i fo i ma le sunga le pali tele. E apea tātou toi fo i mai. O sa ili se avanoa tātou te mafuta atuai. Ia ma whaafelo i atu i le sunga le pali tele. John Taimbo le langi a fele. Pea mai au tātou whaasisilanga de. Masala ua e ai i whale fō mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le sosoani e maua ia mātau.
Fesoasoani mo le ola manuia o le mafaufau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesoasoani mo tina ma pepe. Fesoasoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesoasoani mo sauwanga i a inga. Fesoasoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Mga umia se maa mga kosyo kingalay sa Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima afrekau. Mafai fo inga lafo sa Samoa. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa masetongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu ile dine and dance ale tuisa mau Manhattan. The talafai tutoa ile afol lima, serve me ai taumafa ile afol ono ona e koutu lumai lea. Fafifia ile po atoa le tuisa mau band a o tali sua. Tuatusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. Limas fultalaru du fale tatala le ba ile po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti no ai sau lau ile olo atasi o ivatasi o fitu o valvalu. Le tuisa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia ma se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Taula ia so usei le Radio Samoa e le lei lau paanga ia so malava i taimi le lei ma taimi le anga le tau tua le namo o e la uo i le au fa apea ma le po le si ufofonga o Samoa tasi lima iwa tolu amo. Toi whatalofa ia te oe, ia malenganga fifia, malenganga whaftai le nei fo ia wauli o le asto. Nai, i le tātou pole kalambe, le tāno ava, male ia tau savea e te maua ai le sao. Le ngang fifia, o le ua whaatasi mai ia le malo o whaapitoa, ma o le paanga tō tino fo ia le tātou pole kalambe, le tāno ava ia asto nai e te maua ai le sao. Le sunga le papali tele John Taima le langi a Fele. O le pule sili po le ofisa sili le nā, o le matanga aluenga o whaamsinonga i le atunu. Whatalo fatu i lau fionga, whatalo fa lau sunga le pali tele, lo lofo i aso, ia ai o lea e vava i atu sulu le tino, o lo o maua lo malosi, whaafetaima vi i ai le atua. A fio maia, tau te se ava, se ipu i lau sunga le pali tele, o lea ua mai ona ava mua le atua, ai pe o na masa ni ai le tapo le kalami le tele o tau sanga o bavai. Yeah. So for manuia male langi mai la fionga le ataua o lo fionga foi so vea o le patono le tato po klami o le tano ava e o fia foi lava o te mo foi lava no tate mafuta i nei fiafi nei uli tu sai foi male po klami fa wa o tano ava ia a fero atu le fionga a lo lava le so fo manuia ma lo le langi ma. Ia, wa lo whaaftai mo le teimi o whaavanoa mai o wawa i atu. O lo whatu i lau sunga le pali tele. I le whaavanga vanga o lau teimi. Ia, matu wavanoa, e le ngata i isi polo kalame o nai o tau so whaasale lau, o le tio, o televise,
ia o lunga fo'i o le upenga ta whailangi. Ai ona o le tā ua tele o le nei teunga o tau anga i ai malau matanga luenga. Ina ia whaingo fie ona malama lama le atunu. O le asa u tanga i masilisila i le whaatalaruanga ia sa au tau whaia nei mamalanga i tua i nuu mafio anga e o lava i le mo tele i salawhai. Le asa tali mai le atunu. Alofa fitai le ataua ia e foi ona o mai le finanga lo fionga. Ia o le nganga tonu na laion na whamaite foi tūlanga i whaatanoanga. E pei ona whanau mai ia tātou tūla whono tau whaofi le o ta oto i le terminei. I le komiti whaapalemene i le mai ai o le whaitonga runa rua. E tātou palemene ia o kuso. E le nāmare la ina e pei ona whaafonga mai foi le atunu. Ia sa mai tauina foi le atunu o wae. O nei lava whaatanoanga sa whaatino o tanga ruenga o whamsinonga. Na whapea ona tu sao mātu i ungo penga ta whailangi. Mana a mata i a whaatanoanga o teunga i o tātou tula whono ni. Ia te sema lua. O inana a mata mai ei teunga. Ia lela na nga i lola i o le tanga ruenga e. E whaatino le tula whono fo i le teunga whanua masua whanua lua. Ina ia mawhai o na whaasawina o mamai ai whaamasino o whaamasinonga o whanua masuafa. Lean pasia lor tula fono lua o whanua masuafa whaamaluina ia machi lua olu atasi. Ia utula i meilo o tātou whaamasino uma o whaamisino o whanua masuafa le sato fia. I lalo le tula fono o whanua masuafa tasiva vatasi. Ua whaalea ngai na uma mo soli e sea ua solo e sea uma nei to finga. Leana na mafuaina apare malo. Ia mwhaitau te unga tula fono whanua masuafa i lebo. Ia te sema lua olu. Ia e mwhai ona whaasawina o mai ai ia tūlanga ia tātou whaamasino o whaamasino o whanua masuafa. Mai nā la teunga. Na whaamawina mai la vantanga luenga whina ngalo langa. O le pa ia malo si o tātou atunu. E tūlanga lo ta oto i nei tātou whaamasinonga. Ai meise lava le tūlanga sa iai tūla whono ia na pāsia le pālemene. Ia te sema lua o. Ia o nao mai le lua o lua tolu le ataua. Pe whanga solo fo i leo isi whaatanoanga le alimtanga luenga. Whaatasi ai ma le official lo yesili. O le anganga na whaatino ai nei whaatanoanga mo si fia le atunu. Sa whaamanino i le atunu u le tūlanga le ta oto ai nei le tūla whono. Teu o le whaamai lua o. Ma le tūla whono whanua maswafa lua o. Sa whaamanino le atunu. Le tūlanga le iai ma ta oto ai nei tūla whono. Ona tu ina mai leo so lātou whina ngalo. Po le asa lātou sila. A le afo i se lātou mai tau. I nei tū la whono. E te tau ona whaalua i pēr tū la whono e pēo nei nei. Ia pē wa tau fo i ona whaini swinga i a tātou tū la whono. Ma o le anganga tonu la le na au mai e lor whina ngalo le atunu. Wa te tau ona whaini tau te unga tāna whea ngai. Ia tātou tū la whono le lima teita inai le whaamsinonga a Samoa. Ele ngata o le whaamsinonga o sori ngātou la whono ma le vau tangata. Ia ai meise o le tātou whaamsinonga o whanua mswafa. Ai meise fo, o le mai tau mai fo ia le atunu. O le tūlanga o iai nisi o whaafitauri. Talu o na a mata o na whaamaluina mai ma whaongaina nei tū la whono. Ile mai ai la o le au ngā manongi am tanga luenga le olu atolu. Ia na amata lola ia o na tāpena le whinga whaavai. Ia matu ina atu i tua lalo ma le whautuanga i kāpeneta. O tūlanga ia e tau ngā ngai ai. Ia wale tau te unga tātou tūla whono. Lea watu ina mai ai whina ngalo le atunu. Ia sa whea fo i nei whaatanoanga le whaamasinonga a Samoa. E au fia ai le whaamasinonga o sori ngā tūla whono ma le vau tangata. Ia ma le whaamasinonga whanua maswafa. E le ngata i lea. Sa toi a whea fo i le sosa iete alo ia. Ia manisi o pā anga māsani. Ia ale whaamsinonga manamtanga ruenga. E le ngata voila i lea le ata. Sa toe vava ai foi le matanga ruenga. I whina ngalo langa lea na langa e le teimi. Na tūla i mai ei teu te ungo le tūla whono. Whaavai le lua o. Ma le tūla whono whanua maswafa lua o. O le tūlanga sa toe a ngai e toe a sia lea tūla. Awa o le ua
O leo to langa uma mai lunga tulanga ia. Ai me se lava fina ngalo te. O le fam sinonga na ia te mo o. Ia mal fina ngalo te o society lo ia. Le lana to langa uma mai. Ia ma fina ngalo te o niso malo le tunu. E au ngā mo le toe bava ai. Ine te unga tala whengai. Ile mai ai la wa mai le fai unga kapeneta wa tabia foi se tu lalo sa tu ina tu kapeneta. O vaenga i o leo mai tawina. Pe ona fa ti noi fa tata nanga tanga wenga. Le tunu ma le tunu ma fa snonga ma so se te loia mani so pa nga masan. O vaenga i tauna na nga i te unga tala whengai o fa vai. Ma fanua ma swafa. O lea la na umalo o talia me kapeneta. Ta pena lolo le tatou tu la fono tau fa ofi. Na mai alo na tusi tatou tu la fono tau fa ofi te unga fa vai mo te unga fanua ma swafa. To ya ngai foi le tuan tanga wenga so vea. Ali ila. To ya ngai tuan tanga wenga ile atunu. E to fa tala no foi ile atunu. Ma au mai so la tu fina ngalo. Ona o le sa ma tu fai ele lu o to. O le la ma tu o aver tu la lor kapeneta. Ma le malo. O le la ma tu o tusi le tu la fono tau fa ofi. E fua yo tu fina ngalo ia o tu ina mai. Le ala na fai ele ma tu tale le atunu le lu o to. E ma tu te toyo mai lava ma tu la fono tau fa ofi. Mo so tau fina ngalo. Ai le tu ina tu le parlemene. Ia mo tu langa masani e pe ona ia tatou tu la fono. Tu fa solo e lole o mtanga wenga. Ile tau ile amtanga o le tau sanga nei le ataua. Nani ila. Na tu e so o foi so tatou atunu. To ya nga ile fa masinonga. To ya nga ile so sa ia te loia. To ya nga ia na pa nga masani. Ma fa mau tu ma ia ilo la tau fina ngalo. Ile tu langa le wa ia nei tu la fono tau fa o file tu ina tu le parlemene. Le ala o mai a vai tau ngalo na lua. Ia le o se e atu tu la fono tau fa o file. Ia komiti fa parlemene. A o le nganga foi le o ta o lo fa sini mai le ato. O le process o le awala. Na fa tino ina le mtanga alwenga. Na mafua ai o na tino mai tu la fono. Mantua foi. Tasi leo vaenga na matua ia nga iai le te e al fa msinonga le lua o lua o. Ma le te al society alo ia. Ona e lei fa tino ina ni fa tale noanga ma le atunu. E lei fa tino ina ni fa tale noanga ma le fa msinonga. A oai le e pitosilio na afia. I nei tu la fono. O le atunu. Ma le fa msinonga a Samoa. O le tulanga la le nana tamu faya i lava mtanga luenga ma le official lo yesili. Ina ia fa malia ina le ta yala le fa le tu la fono. I le teu ungo a tatou tu la fono le pe on ta oto nei a tatou tu la fono tau fa office. Malo whaftai le saunoa manino malama i lau sunga le pali tele. A leo te whatu nei wai lua upu ia te oto i. O le public consultation, ma le public hearing. A o le mea le e mai tau atu. I le lua fesfulma le ono. Ua uma ona tusi le tulafono. Ai whātu a o muri e whai le public consultation. Ia po le public hearing fo, a lela wai loa tu nei i lau saunuanga. O le lai moni ma wha maoni, mai e te wha mautu ina mai, e le i whaia se public consultation o saulina. Le tōlanga tonu nā le ataua. Mantua foi. Ia te longona foi nā tsi le fia le ataua e le teimi o le ato a mata mai le paia inga le na mawai atu nei le duafe suruono. Ina ua whātū foi e le fionga e le pāle mea sa iai le sunga atu i la epa le lafo. Le a whātū ina se komisi. Sue whāpitoa le pāle meni. E anga i tonu lava. Le lato ngā nuenga. I whāmasino le whāmasino ngā whanua mswafa. Ma le whātino ina o le lato pito la au. Le ana na whata oto mai e le terms of reference. Whata oto mai le ta ialo ngā ruenga ne komisi. E anga i tonu lava i whaamsino le whaamsino ngā whanua mswafa. Ma le lato foi pito la au. Ia mo le whaatino ino le lato ngā ruenga. Komisi la lena. Le na whatu ina le lua fe skuruano. Le ana te tei whono ila whionga i alo pao. Ia manisi o whai pule o sui whai pule le mota. Ai o matou sosoani ai. O a usa i e komisi o le purisino ntanga ruenga whaamsino. O le loia sili, ma le whaile o tusi o le whono ale parliament. O i mātou na, sa whaia ngā ruenga o le tua, lalo ma whau tua al komisi. Ia ma sosoani ngā ruenga al komisi o nor komisi. O le komisi ale parliament. Ai mai tau mai la le atau. I to tonu o le, o ta ialo ngā ruenga le komisi. E le eise tūlanga nā ngai ai.
a meo la fai ni tau tau, a meo la fai ni tau tau ngā le wha mai. A meo la fai ni tau tau ngā le tūla whono whono, ma swa whelese tūlanga wha pena sa iai. Ma o lea lava na wha tino ale ngā ruenga le komisi la tau ia e tusai malana terms of reference, na wha tūlanga mai iai. Na wala, o le tūlanga la na whai le atau. E leo se public consultation le mea na whai. Ma tua foi. O le komisi lea, o le komisi wha pāle mene. Ma o lea ma nino le tūla whono tūmau. E tai nai ngā ruenga wha komiti. Ma ngā ruenga wha komisi le pāle mene. E le i whai anga e la tau se mea tau o se public consultation. Ona ele tau na whai e la tau. O le mea sa whai e la tau. O le mea tau o le public hearing le na e sa unoa mai ai to le ataua. O le public hearing la lea, na ave le wala aulia le atunu, e a whio mai, e tuina mai ni o la tau fina ngalo. E anga i tonu lava, i le ngā ruenga, wa maea o na wha maonia e le pāle mene le taiala, e muli taiala komisi. Lea la na ma fuaina anga i mai le atunu, ma matua la tau submission, ma po la tau whamtalanga tuistusia. E wha te tau tonu lava, i le taiala o man wha ta oto mo ngā ruenga komisi. Na tuina foi la le vala ulia i le whamasinonga. O le tali na umai e le whionga ia pātū ma le whamasinonga. E soli tū le whamasinonga. E soli tū le whamasinonga. E le awai i le vala ulia. Ma e le talia ina le vala ulia. Le o tuina atu komisi whapāle mene. E le ngata la ina soli tū le whamasinonga. Ai toi tau fia uma ma whamaumonga. O whaila, ma so o se whamaumonga le whamasinonga. E le whatanga ina ona tu ina mai komisi. Te mai tau mai la whionga le atau. Ia la. Ona e mafono tau tale tūlanga ia le atau. Ona sa o iai. Ia. A o iai ma o te malama le leile tusi lana tusia. Ma saini ai la whionga pātū. Ma le whaamsinonga a Samoa. Le voila na mai tau ina nawa i tau i ngā ruenga komisi. Ia, e ui lava vo i ua langona le loto ti ngā komisi sa ia i nawa i tau. Ia ele mawhai na whaatino ina se tūlanga. Ono lewa mai manino le fina ngalo le whaamasinonga. E sori tū e le awai mai ngā ruenga komisi. Ona mafua sea. Ono le manino le le tau tonga o le tāwhatolu. Ma le tūto tasi, ma le separation of powers. Le manino le ilalo tātou tūla whona whaamai. A le mai tau mai la le whaamasinonga le ngā ruenga le uwhai le komisi, ma le a ngai atu le whaamasinonga. E wholinga mai, waso sopo atu le parliament. I le tū ma vai o le whaamasinonga. Ai mai se lava o le whaatahuaina o le tūtoa tasi o le whaamasinonga. O nei le tei tū tono le tātou whaavai tūlanga le atua nā koe te si la fia le lei. E tūtoa tasi a le whaamasinonga malana ngā luenga. E whau e le pāremene tū la whono. Ai whaawinga ma whaali liu e le whaamasinonga. Ai manino le tātonga o le tātou tū la whono wha. O le manatu la le whaamasinonga sai. Waso sopo atu le parliament. Le pito la au le parliament. Waso sopo atu. I le pito la au le whaamasinonga. Ma fuanga na leina sori tu. Ia, ona sa wai la ia. Ma ea le ngā ruenga komisi matu ina atu fo i le afo. Le lipoti i le parliament. Le ana pasia le parliament. Matu ina atu i loa le lipoti. E tali mai ai le whaamasinonga. Le voilan ta pena le tali le whaamasinonga. E tali mai le lipoti al komisi. Mantua fo. O le nganga atoa o whautuanga ia na mai tono li poti al komisi. Ia whaaleleia resources. Nonga Samoa. Ia ai mese lava tūlanga mo meo resources. Ia whaatotonga ina, ai mese lava le whaamisinonga whanua maswafa. Awa a tātala noa loi me tau whaasoa o resources. Ma tūlanga i mea whai ngā ruenga, i whaatino i ngā ruenga le whaamisinonga. E pe ia tele lava i le Supreme Court ma le District Court. Ai whātua na ia le whaamisinonga whanua maswafa. O le tele lau whautuanga i tono le lipoti le atau. Na au mai ai, o te tau ana whaatotonga ina, se tūlanga māwalunga, le whaamasinonga o whanua maswafa. Ia, mantua la, o le tatara noa po le vaitau leo le lua afes fulvat, le uwha ngā solo mai le lua afes fulwiva. E mo i lava la na au mai i whautuanga, na mai i whautuanga al komisi. E tau fo na sila ni swinga tala whea ngai, o le tūla whono. O le mea la sa au mawhau le teimi leo o vea o mupulisilo na tā ngā. Ma ave fo le tua lalo i le, minister mal whainga malo sai ai. Ono lewa mai whautuanga, e whaine teu ngol tūla whono. Ai mai se lava, o lea la ngā i e teu le tūla whono wha mai. O le tua lalo na ave iai le atau.
Fai le whaatala noanga ma le atunu. Fai se public consultation ma le atunu. Tua lalo na avi ai. Te mina o lai lo ia sili le whionga ia le maru. Lai si le fia fo e le whionga ia le maru le heme. Ono ma ua na vere tua lalo le malo. E fai le public consultation. Lea le tali ntu ina mai. E lea to e fia se public consultation. Wa lava so su engar komisi le na fai. E fai ai swingo tu la fono. E na mato e tu lalo le ataua. E le ai e le o se public consultation le mea na fai el komisi. O le public hearing. E le ia ngai le komisi tua. E fa tala noa mai le atunu. Ma e le o se ngā luenga foi le nā komisi. O ngā O le luenga o e tanga fa tala noa mai le atunu. E fai ni swingo le tu la fono. O le ia ina mta ngā luenga o whamsinonga. Ma le official lo yesi. O la tau e ona ina le pitola au le nā. E peta iane. Fai mai la vai le ai se papiko. Le ala le mena fai le atau. O roa fai tu la fono. O roa tusir tu la fono. Ma fai te milana. O ese manutanga luenga. Lua fe suluiva. Te mai tau mai le i whanga solongo tau sanga e tau ai. Ono lea fo i le mau. O teu ke unga ina fai le lua o. E wha e pe lima tau sanga. Na whanga solo i wha tanoanga. A leo mai le lua fe suluiva. Le whato a tusir tu la fono le lua fe suluiva. I lunga, i lo la tau teltonunga. A ele i whaia se public consultation. Ma le atu no. Uma lona tusir tu la fono. O lea la o fuafua. E tu ina atu le parlemeni. Sau loi tonu mal te te. Ale whamsinonga. Sau loi tonu mal te te. Ale sosa iete o lo ia. Na mua lava i fina ngalo te te o le whamsinonga mal sosa iete o lo ia. Le whaatino ina o ni whaatala noanga ma le atunu. Le whaatino ina o ni whaatala noanga ma le whamsinonga. E manino. E mau i whamaumaunga le ataua. Ai silsila fo i le tusi te te a whamasino le lua o ma le tusi te te a le sosa iete o lo ia. O lo la ua lunga le ai o se public consultation ma le atunu. Le ai o se whaatala noanga ma le whamasinonga. Le la amatua i a fia. I swinga nei. Ia la tūlanga, ia nā tiri fia le atau, la tūlanga nei ai. Na se e lava tūla fono, tau wha awhi tono le parlemene. Whairi whai taunga mua, whairi whai taunga lona lua. Ia le sau noa ai. Whatoa uman whairi taunga lona lua. Whatoa anga i lole i tua. Ai pewha wana mai tau ina mai lau whionga le atau. Le manino tūla fono tū mau le mota. Le fwoi te malama i ai, le tūlanga o ngā ruenga wha komiti. Ma o tūlanga lava i e le whaatinunga o ngā ruenga i mo meo le public hearing. I leo se public consultation. A lea la ua ngā i le komiti. Ina ua umar whaitaunga lona lua. Ua whaatino, pe meilea, o le public consultation le sa whata. Ia pe o tau whaamani no ngā atu le nā. Malo whaatai ese le tā ua tele wā mea ia sa au fola i lea tunu. E mana ia le fusi mauro fusi pa uma e whaalongo longo le lei. O le a whaamani no ia te. O e manatua sa tata le noa. E le nawa i tau sa au whai atua i ate oe. E te sila pali. Wa tusi le tula fono wha tope le tula fono le nei. A o le danger o le melea, e le i mawhauwhauina e le wali i lea, o le atu lai mai. Le mea masaa i le toto le atu nu. E oe, sa tātalo noa i tono le ofisa le nei le nawa i tau. Ma e whape mai, te loli sa bea sa o le lei alautang. Lea la e wha maliu i o te atu nei le amatango le nei tausanga. E ma fua mai lava i whanua. Ma fua mai i tua oi o whanua. Leo mo lei se pui ka pe ata o nei se teimi tatala noa i mata. Upu lea fast food, tonu mal fast food wha. Nea na tatala noa fo iai. O le amasa le toto ma o le a tau le atunu. Ono o tu ai ngā tula whono whapenei o tatala i le apa anufe. Ia ai ola i loa ngufe kanga. Tatala ndoa lai. Whai lofa lea tau urai e pewhona siefia. Telefoni ta whaso ai te mio i nai New Zealand. Whai whai ta pokalame. Tatala noa i tula whono ia. Ai meise le popo lenga na pia na ta whaso ai. Ia lewa tino mai le popo lenga sa vea te mi ta tatala noa ai. Lewa e sau noa i tulanga lea. Ai le ngata i lea taua. Le tulanga foi lea ua ave se seina. E le pule mamalu ali ma fai pule le lato ai ato tele. E ma fai e lato le whaatino so se fai unga.
O le tūlanga na e langona I lava le mawhatia ma le whanonoa. Le ataua, o oi o le matai Samoa, o au o le matai Samoa, e tate sauwhawhai to tonu, o le sauwhai ngā nu, o le ngā li ma whaipule. Le laua watu nei le maulea, o laua iai lo tō wa ia tō tele, pule ia o tō ia tō whai ungai whai, laua whata ua lo tō wa ia tō tele. Wa ave se ina ina le pule ma malu ali ma whaipule. Ma whanau mai lo le tūlanga foi lea, ua whai unga. Tala, le tala whea ngai, wa fia ai tangata, a fia ai mea tō tino tangata. Ai o mai le whaamisinonga. O le ala tala nwhai atu le whaamisinonga. E leo iai se mea tau se ai ato le tono tula kono whapai. Au ale whaasteina o tau le upu leo le communal rights. E leo iai se ai ato tele to tono le tula kono whapai. Pela leo e sau noa a le atau. O se taimina ta ngai atu le swinga. Leo whaata oto le teimine. Au ta ua fo ta tatala noa le teimine. Ia fianga. Leo iai nei ia tula fono le sa pasia lo o. Ai ua sao foi le tau fiofi ale malo. Mantua foi le fa tolu ma fa le atau. E o me temine, e ui o lau e tono tula fono. Ai lei fa maruina. Au leva na au mai fina ngā lois. E fe mai e fa alu ro tula fono. Lau fionga le atau. Ana fa halu nei le fa tolu ma le fa. Ia nau e sau noa. Te leo le afianga. Au le tō whalo loto le whainga malo. Tau fiofi le whātolu ma le whawha. Tau fiofi aua nei whātau nuina le whātolu ma le whawha. Le ala e o me temine. E lei whātinoina. E lei whātinoina lava le whātolu ma le whawha. Ono le popolenga nā le atau. O le popolenga le nā. Lau sunga pali tere. Lea la sau tali tonunga ua furisia i fina ngalo le atunu. Ina ia tapu ma ave sea whata whea I lea wau lea le whatolu ma le whawha wa au whai tau tune ia. Tole ka whewhe. Nā ia ima upu nā judgment and rem ma le upu le nā o le restitutacata rest done and dusted with ele toi o iai te malosi anga o se tangata po sesi whaamsinonga I lunga atu. A lera ato e mai la langa ato lunga pona iwi wa leva tanu lau sunga le pari. Mantua fo I teimile na mato e whatanoa me le atu nuu le atau e lua olua tō. Toi anu mal whatanoanga lua olua wha. Ina ua wha manino I le atu nuu le whatolu ma le whawha. Wae, o le upu moni le atu, le whafonga mai sio tātou atu nuu. Dira. To telo le tātou atunu. E le inoa le vaenga leo le tūla fono. E la tau te leo sila fia ina le vaenga leo le tūla fono. A ina ua wha manino le tanga luenga I le atunu. Le wha tolu ma le wha wha. Ma ona a fianga. O le ale tali na tali mai e sa moe le. Sa valinga le na o le tanga luenga whai. Wha mole ave ese le wha tolu ma le wha wha. Ave ese le wha tolu ma le wha wha. Man we to me to mai le sa noanga fo I al tamama tu o lo to afioanga I sa foto le ata. Pe mai le fa to fala inga le vea. O tu la fono ia sa fai. E tau ai Samoa. Le mauna sa mai me sa la fai. A wo fa fetai. Fa fetai mai le atunu. O to ia ve ese va enga I o tu la fono. Ma se manu e a fia iso tātou atunu. Ma o tātou le fia wā ai ini me ono tūrai mai. Mālia lava. Whawhitai le tō whāpari o lea o te matua I langona lea ngang whawhitai. Ina ua o tau toi foi. Langa o eo na ia le matanga luenga sa e fola foi lea tunu. E te toi foi atu. A wā, o lea wā halo resources. Matua o le komisi lea no mai e tasi il whautuanga ia whaatotonga, ia mawhatotonga lau matanga luenga resources. Dea la toi foi, ma la tala I le mata upula le whaatolu ma le whawha. E ngā whatia e se tamai matanga luenga. Le fia hawhe lea la tumu nei te tono o murino o. Wha solo atu, ele ngata, e fia tātou whaatonu, fia tātou whamasino, o le a lātou tango, fia lea mata upu, fia hawhe mata upu.
not only will be cost effective, it's so costly, but it's a waste and time consuming, but fair resources for many. Leo pumoni ali atau ele se lau saunuanga tulanga le na. E matua isa o lele lau saunuanga. Awa ona wa si le fiel fa tolu mal fa. Yeah. O le fa tolu mal fa. Wa to ta tala le hava noa. E to e lu ita wina ai fa ai unga ale fa msinonga fa nua maswafa wa tu mau mausali ile mai ai ona fa tino fa msinonga e pe ona sai ai. Atatala noa lai fa ai unga ia wa to ta tala le tu la fon. O tatala noa o lea lava le urua i fai unga. Ale wha amsinongo whanua masua whaafai ale urua i fai unga sa whai i le afe val se lau tors furu afe val e sawa i e tau me temine. Na fua i fole fufuanga whaale maa fau le atau. Le lope laka se lau afe fai unga le wha amsinonga le la toia ngai mai. I le wha amsinonga. Le ala e sa o ai lau sau noa. Na ngai mai leo se lau afe ia fai unga. Ona le uto tala tu la fon. Ola ala me tanga ruenga le afai. Si nei tama tanga ruenga, ma si nei fa ma sinonga. Ole a sau to e sau mai nei mata upo o titi o se la wa. Ti si sila la le ata o te leo la fia. Male te leo resources ia la to ya. Ai ele ai se winga. Nei se winga. Ele ai se a nga. E valea le mafu anga na fa nei mea. Leo e whawhonga o toi fo i le tala le to ina, le pelestene, le fionga lalo li ia vai, le sāte le rapi, vai. These laws and legislation were badly drafted and ill-conceived. Nono winga na tusi, le ana toi whamatala i o le au tusi tu la fono, ma e na i nei. Ia, le ana titiwhai a ingo, e lisi whangpia a kiwhai lisi tangata, o le si mea o te whātua i lau sunga pari tele. O le tali i tangata ne. Whai mai. Oi, o le a la whai le tu la whono e mwhai on toi maule a iata tau uma tangata e toi a mai whai minei mea au te matua i o wofo i mawhau whaunga nā lai ona tu sia nei tu la whono. Tātou e fo i maila i tua e le mata upulea. Ina ua tu sia le whātolu ma le whawha, o ani mawhauwhaunga nei tu atu o le vaenga le nā, ina ia toe au mai, e ini tangata sa i tua o le mea lea, po oni cases, po le outstanding cases, e sa maana na o ina ia toe, o ia ile marusi anga e toe tangu fia malotea, i mata upune. Ale upumoni le atau, ele sera usaunuanga le na. Ele te ina unau e whai tūlanga le whātolu ma le whawha. E mā fua sea. Ona foi o tangata ia e sa whai le pale mene o lai ai whai unga la e o lai loko ki ngā ina e una whai a ina. Ele sera usaunuanga le na. Mai o leo te nofo ma tangata na o leo te mālama le. O no sa whai tai le mtanga ruenga whawha. Moni. Na tau ma whai atu aia la tau mtau. Tasi ia lau tala na whai tangata ia, whai pule ia sa ia. E lea mwhai na koe nuea whai unga ia. Lau atu mau, ma mau sa li. A whai la sa tau whai a ina. E lea mwhai toi lue. Paule mea, o e whai ni o tau judicial review. Na ngā i lei lunga le whaamsinonga maulunga. Sua e whaamsinonga maulunga. E iei ni o tau a ia tau whai, waafia, ono whai unga. Ao se upu, e toi tatala atu le teimi nei whai unga ia. E lea mwhai. O le whasiri na umai e tangata ia o le ataua. O le ala le me whai. Ia, e pau le me whai. Pea whapea o se tūlanga na o tō nau e. O le tūla whanu. A e lea mwhai na tō suia le tūla whanu. Ia, o le atani whai mai. E le eila sau whea o mea la na e pule ma tō. Mai whawhonga mai le atau. Ia o lo whau tūla whanu e whai. Mantua roa. Ia. E mai lo makama, ia, o le mea langa, o le swinga o kula fonga, ia o le mea langa mako. O le minga ala o la tala le atau. O leo te malama le lei. Ma o te malama le lei tangata ia. Ona sa mātou whailoai, ma au mai o la tau whina ngalo. I ni whai unga o wha le tonu ai la tau. E mantua whaila le atau. Ia la. E lei wha pēna wha masino tangata ia man tangata saina pon tangata Afrika. O isi foi tangata Samoa no la tau wha masino. Ai pau lava o saule i unga le whaamsinonga ua malolo lato. E fua i lunga.
I mau na fina wina I luma le whaamisinonga. E le whapea foi o whai unga ia. Nā no atu a, whai mai lor whai unga e au noa ma su enga, mai ai an whaamisinonga. O umana kou fru, umana whaamisinonga, I le whaamisinonga mua, le fia to e o le apili, e to e whai ina mai a le apili, ma whata mau lor whai unga. Ia lea la wa mai lor su e avanoa. Ini a wala, e ma whai ai, ona toi tango fia la to whai. O ka su whanoa noa. E iai la le a fianga o mata upu nei matangata nei, wa o loi le au whai tū la fono. E oi, me milo I wholo mo lau whai tū la fono, e o la to so tanga I sui a toa I lava, matau ma whai e pasis tū la fono, e ta tala ile a pa nufe lea, a le ngo whea kora pa ngufe kauwhi ai uma tuai ama I la tauna tusi, ale tū la fono. Tātala noa, e le tō whāna la iona whausia le tū la fono whawai o whanua ma suafa, e lea whewe sa lau walutasi. Se tō wha poto, ma se tō wha le lei ina I a nofo file mū le atunu. A whai I eini wha le tonu, I eini teu te unga le lei, tala whea ngai, I le a ngai luma ma le savalinga le atunu. A lea la, o lo ta ua fitu tau sanga na ta pena ai le nā tu la fono. Lea lava sa le lei, ma tele mea le lei sa file mua I le atunu I le savalinga. Ia se I o mai lai le teimi le ua sui ai nei tu la fono nei. Ia malea fianga la o le whaamsinonga. Le ua whaoringa mai loa, wale o toe ta whawhala, ta whatolu la, ia le tātou wānu nofo branches of government mai le pālemene, ia le whono whaatonu, le executive, whaapena fo I ma le vasengo whaamsinonga. O le a lua ai whaamsinonga, mai le o se mea ta tau lea I le tilo a malo whaatemakalasi, ma wasui e ma le tātou whaavai, I lau sunga le pali te le li pule. Aftai le ataua. Mantua foi o le tātou whaamsinonga whanua masuafa. Wa leva o na whaavai lalo le tūla whanu whaamai. I le teimi whatu ato to tasi mai so tātou atunu. Nai to tono le tātou tūla whanu whaamai. O le a iai se whaamasinonga. E fito I tonu iai le tū ma le anganuu, ma suafa matai, ma whanua ma ele wha le anganuu. O levan sa wai whaamai. Ielam. O le a iai se tūla, se whaamsinonga. E tua iai le tū ma le anganuu, suafa matai ma ele wha le anganuu. Saua mai le tasiiva o nolua. O mai le tasiiva fitu wha. Patoa a mata ina o na a whaatala noa. Se tūla fono. E lima taita ina ai le whaamasinonga whanua masuafa. E lima taita ina ai le tū ma le anganuu. O le a whaamasino ina. E fito I tonu. I whanua wha le anganuu masuafa matai. Tasiiva fitu wha. A mata mai lo ina na whaatino whaatala noanga le ataua. Tasiiva fitu wha. Sau le fitu lima, fitu ono, fitu, o whaatino lava whaatala noanga. O le ngata lai na whaatino whaatala noanga e komiti whaapitoa. Sa tō fia le kabinete na veitau. O le ngata lai na whaatino whaatala noanga I Samoa nei. Awanga I atu I New Zealand. Matua foi veitau na sa vea. O tō tele si o tātou atunu ua whai malanga atu I New Zealand. Ma wha mautua I lava I o tātou tangata. Le ala na mafua ina o le tātou, le komiti sa ngafa manei tu la fona. Whaatala noa mai nei o tātou tangata. Ina I New Zealand. Fitu valu, fitu iwa, valu sfulu. Valu tasi loa. Fato a pasi le tu la fona whanua masuafa. Tasi iwa valu tasi. Fitu tausanga. O wha ngā solo whaatala noanga. Ai mai tau mai la le ataua. O le ale mea na whaataua. Whaataua le whaatala noa o le atunu. Au mai le fina ngalo Samoa. I se tu la fono. E te tau o na lima teita ina aila na whaamisinonga whanua masuafa. E leo sta mai teimi le na whau e tu la fono te siva valitasi sa vea. Fitu tausanga. Le ala na tu lai mai lor tato tu la fono whanua masuafa te siva valitasi. Le ala na lima teita ina mai lor tato whaamisinonga whanua masuafa. Mea lava tau whanua whaleanga nuu masuafa matai. Ma le whaatino ino le tū ma leanga nuu e fito I tonu masuafa matai ma whanua whaleanga nuu. E a ngai uma. I le whaamisinonga whanua masuafa. Ai, e tūlanga ese mai fo I Samoa, me le telo isi atu nuu le ataua. Tūlanga ese mai, lana tūlanga ese o Samoa. Ona e ese ala na whaamasinonga. E pito I tonu iai. Swafa matai, ma whanua whaleanga nuu. O le ala toa whana I toi ina.
E le avea mata upu tau whanua whalenga nuu masuafa matai. Ma le tū malenga nuu. I le whaamsinonga soni ngā tūla whono ma le vau tangata. Criminal and civil courts. Tō whāna sa iei tō ina whaavai ina tūla whono whaamai. Ai whaamai se whaamsinonga e fito I tonula ma le tū malenga nuu. Le ala he o mai e temi nei. I le saunga la mai le tasiva varitasi ma amata mai tasiva ono sfuru ta tūla whono whaamai. O mai lo le lua afe lua sfuru. Le ala me o tatu ai. Ua pasia e le pale mene ia te sema lua o. Le teu te unga le tula fono whaamai. Ua matua sui ato ai le whaamsinonga Samoa. Sui ato ai le whaatula nganga o le whaamsinonga Samoa. O le ala le tūlanga le wei nei le tula fono teu le na whair whaamai lua o. Ia na te saunua so o leva sa vea. Ua lua tatou whaamsinonga. Ua vavahe ese le whaamsinonga o whanua masuafa. Mai le tūlanga sa wai. Sa I lalo o le whaamalunga a le whaamsinonga mawalunga. A o la foi manino lava le tūla whonu whaamai le ataua. O le whaamsinonga mawalunga, o le lato tiute, o le whaamalu I le whaamsinonga whanua masuafa. O le lato tiute e whaadiliwina le tūla whonu whaamai. O le lato tiute e whaamasinoina ai a tau whaamai. Tasi a le whaamasinonga na tui lalo le whaamai. E whaia tiute ia. Na o le whaamasinonga mawalunga Samoa. O mai no le lua o le ataua. Wa vai lua ina. Wa alu ese le whaamasinonga whanua masuafa wa whaatū lava le malona whaululunga. Ave ese le whaamasinonga soli ngā tūla whono ma le vautangata criminal civil courts. Whaululu I le whaamsinsili. O nei whaamasinonga e lua. E leo to iai se feso o ta inga. Ma o le urua I taimile lea. Talu o na whaavai mai se o tātou atunu, ma tuto a tasi se o tātou atunu. Ua ave ese ina hai a tatau a tangata Samoa. E a ngai ai I le whaamasinonga mawalunga. E ave iai a lātou mata upu tau le whaavai. E a fia o lātou wa ia tau. Ono ni whai unga le whaamasinonga whanuma swafa. E se sila la le atau. Ia. Wa ave ese le ai a tatau a tangata Samoa. Ave ese mai le teu unga le na whai le lua o. O le ana ia tau a tangata Samoa. O le ai a tatau a tangata Samoa. E o ai I lana whaamasinonga mawalunga. Pe a fia o lātou wa ia tau whaavai. Le manino tono tula whonu whaamai. Ave ese mai e tula whono le lua o. Oka. Awa mai la le tūlanga le lua o. Wa tū I lalo. O le whaamasinonga fau lena wa whaatuina I lalo le whaamasinonga whanua masuafa. Le wa tolu wa ia maenga le whaamasinonga whanua masuafa. Ua tua I nā ia tatau. Whaale whaamai a tangata Samoa. E oa I nā. Ai wa le toi o le whaamasinonga mawalunga. I le mea na sawai ma whaavai ina mai eiso tātou atunu. Wa le ngata foi la le nā. Ua tū e le whaamasinonga lona tolu lea. Le lātou malo si anga le ataua. E lātou te whaawinga I le tūla whonu whaamai. E sila la I le whawhitauli le ataua. Ua tūlai mai ai. Ua lua whaamasinonga. E whaamasinoina ma whaawinga ina le tūla whonu whaamai. Ua tātou se ese. Mai le tūlanga sa tātou sa wau. Tasi ia le whaamasinonga e whaawinga ina le tūla whonu whaamai. E peo na tō I lalo le whaamai. Supreme Court. Na o le whaamasinonga mawalunga. Ma o le whaamasinonga mawalunga, o le whaamasinonga sili lea. E ngafa ngātou, ma le tūla whono sili lea tunu. O le tūla whonu whaavai. I sila la lea. E leo la fia. Ia. I le whaafonga mai o le tunu. E te tau apea no whaatu foi. E whai asi mawha ae o le whaingo fia ia on o le wha mamla maina le sunga le pali tele. O lo o ngafa ma le ngā ruenga lea. Ae o se lo ia wha uina foi. I le tula whono. Mai o le ala le nā e tā ua I tele le whaafonga mai le tunu. The Supreme Court only intervenes in terms of rights. O ia te tau nā whole lewe pe awa le pui ia tau na. A o lea la, o mai fo I la ma le mea. O le fo I la, o le a wha matala, ma wha winga e le wha msinonga o whanua maswafa. Le ngā ruenga o le whai e le a fo I, ma o le tiuta mal mata whai oile nā a le wha msinonga maua lunga.
O le si mela le tal noi nei, fa mai fo yo o le pati la tu te pui a ya te tau o tangata. A lea o tipi motu i lea ya te tau o tangata a vele la to mata upu i le talo sanga a pili. I le whaamsinonga māua lunga e pui a le mea lea. O lona winga, o le matua te leo le whaalu fe sasi le valea. Ia wa lua nei lau lua tātou whaamsinonga. Ia lea wa whaai leo, wa tafa whaalo la le, sia tātou wa mio pari. E fe tōtō ai ma le mautonu le atunu i le mea. Lea iane nā ai a tau sātau, ena avelem tau pulunga. Ia matu ulo le Court of Appeal o le whaamsinonga sino na mawalunga le lau ele. Sao no ia i pari. O waafianga na ma maftianga na o le mātou te maitaua le ataua. Talo. Le mātou te maitaua talo na pasia le tūla whona te uteu le whaamai lua o. Whanau mai ei lo le upu lea le ataua. E sori whaamai e te uteunga le na whai. I le lua o. Le ngata ina sori whaamai. Ia, tatala no ia le upu foi le o le talepe whaamai. Ai se awa tata o ile upu le sori whaamai, ma le talepe whaamai. A foi le wa ave ese le malosianga na tu e toi ina i le whaamasinonga mawalunga e tasi lava lo lato matawhai o le whaawinga le tūla whona whaamai. O lan mele ui, le walua, talepe whaamai, sori whaamai. Na tu e toi ina i tono tūla whona whaamai, e tasi le whaamasinonga, e o umai ai tangata Samoa pe a awhia o lato wa ia tau whaamai o le whaamasinonga mawalunga. O le almele na whai le lua o le ataua, ta lepe le whaamai, sori le whaamai, ave ese ai a ta taua tangata Samoa, e o i lana whaamasinonga mawalunga, e sa ili ai le moni ma le ame o tonu, pe a awhia o lato wa ia tau whaamai. Ave ese le lua o. E sila la. O le tātou tūla whona teu la lewa. Le wa iei nei komito le palemene nei atau. E lava la tātou toi fo'i lava i le mea sa tātou sa wa i sa mea. Le mea na tu e toi ina i tono le tātou tūla whona whaamai. Le la tātou toi fo'i ai. O le ale mele la tātou toi fo'i ai sa vea. E tasi lava le whaamsinonga Samoa. E le toi vailua ina le whaamsinonga Samoa. Awa, o le whaamsinonga ai a Samoa. O le tū mā vai tasi. E leo se tū mā vai lua. Le la tau sao ai le mea le tau sao no mai le atau. O le to e tafa tolu si tātou mea. O tafa wha. E mā fuai se. O na ua, le to e tū mā vai tasi le whaamsinonga Samoa. Au e tū mā vai lua. Wha popo ilo mal pale mene mal pūrenga whātonu. O tūlai mai ai. O tafa wha. Ai o le to e tafa tonu. Le la to e tatu to e foi. To e mo moli lava Samoa. I le tawhatolu o le pūlenga malo, e tasi lava le tūmawai o le whaamsinonga, ai le lua. Tasi le ulu le whaamsinonga, e na o le whaamsinasiri, ai le lua. Tasi le whaamsinonga, e whauinga ina le tūla whona whaamai, na o le whaamsinonga mawalunga. Tasi le whaamsinonga, e whaamasino ina ia te tau whaamai, e na o le whaamsinonga mawalunga. Le la tato toe fo'i lava le mesa tato sa wai ali atua. Le la tato toe fo'i. Le foi la toe tua fo'i. O le teu te unga le na whai le lua o. Wa ave ese ai le pule wha malu. A le whaamsinonga mawalunga. I lunga le whaamsinonga whanuma swafa. Ave ese le tula whono le na pasi lua o. Ave ese le pule wha malu lea. Le la toe wha fo'i le pule wha malu lea le atua. E le te tua to ina le pule wha malu le whaamsinonga mawalunga. I whaamasinonga lava i tonu a Samoa. O le ana mafuanga le atau ana tuua i le tūla whonu whaavai le pule wha malu. Mafua sea. Ona foi o le tiute lea le whaamsinonga mawalunga. O la tau e whaawinga ina le tūla whonu whaavai. E la tau te mata i tuina pule anga whaamsinonga taitasi. Wa iai tua oi. E tosi ai le malosi o le pule anga o lea whaamsinonga, ma lea whaamsinonga. E au fia i man whaamsinonga whanua maswafa. E mai tau atu loa le whaamsinonga mawalunga. Wa abuse le power, abuse le authority, wa abuse le jurisdiction. Interview non whaamsinonga mawalunga. E mai le tā ua me le se vea. Ma tā ua fo le nai lau sunga pari. La e ngalo i tangata.
le separation of powers I le vao le tawhatolu ne o lo pui ai, le abuse and use of authority ia ma le pulenga le whaamasinonga lea, a leo te fia o tumo papa ia tu lau sopari whaaftei tele lava leo whaafonga le atunu o le a wha me I ese matule I ese ia le ia tataua lea e le tasi o whapui toru le vese nei mapisa mai I lona wha Samoanga e anga waa tangata uma le puipuinga o alato wa ia tau ianga nuu wha Samoa o le mata upu au tū le nā ale pūle anga al wha msinonga I le nei vaenga le ai ma se mea o sauai e anga waa li ima whai pūle o se pūlenga e kalesia mani tangata to tele o se whalapu patonga ia lato wa ia ta tau to tele le ai ma se wha Samoa wha pena ai pa uma I wha Peritania tasi o wha pui toru. All persons are entitled to the protection of their customs rights, the subject of the jurisdiction of the court in this part. O e whaafonga mai o watoi, all persons, including councils of chiefs and organizations and church, is the subject, are protected for their customs and rights, the subject of this jurisdiction of the court in this part. Wa whaafonga mai la, a wa whaitau atu le wha Samoa le se pūlenga mamaru matai, ma se ai atu tau tōtele. Toi watu mal wha Peritania, le ai ma se mea tasi wha pena. O lea la le tau wha valea, ma le tau wha sele, ta I se nai, I le atu nuu. I tala le to, ina leo tu le epa. Mai, na o mana tu iai tonu. O lau tu ai atu tau tōtele, because this, o mea lea leve vese ni, ma pisa lau sunga le pari tele. Wha sa o mai e le atu nuu. Samoa e le ai se mea whapena na whai e tule. Pa mai le ai se matai tusi po se nisi whapena I o spela mai ai se ai ato tele o tu tono tula fono. Peanta whasoa le atawa. Mana whaua e sila le tato tula fono whamai le iei nei. Ai mese teu te unga le na whai tula fono whamai lua o te langona voi. Na whau sila fia nisi o le atunu. Le ai ma se vaenga o le nā tula fono. O iai se ai ato tele. Se communal rights, e whaasino ia li vai pule, ia po whalautonga mtulanga wapena. Nei se meo iai. A lea la ua tau a mai tonu le whai le mata upula le whaavai lewa e whai tau a mai a le atau. E whaapea mai ai. O nāna e sau e communal rights. A lewa e whai tau manino mai le atau. Se o te ofu. Ia ai longa o se tamai titi foi le fato a whanau mai o lai tau atia e lo na tupu. E le iloa le whauinganga o le communal rights, ma le custom rights. Ai ato tele, ma ai a whaaleanga. Ai sila foi le tasi o wha, nai sau ai lalo tasi o whato. O lai wha sino le mta o tasi o wha, I le pule anga le wha amsinongo whanua maswafa. The jurisdiction le wha amsinongo whanua maswafa. Le ala sa wa lo lalo tasi o fa pui tolu. O le fa msi no mo fanua maswafa. E a nga ia le fa msi no ina. O ai a tau fa ale anga no. Custom rights. Au le teu unga la o teu ai le mata putasi o fa tolu ali a tau ale fa fonga mai le tunu. O le toi fa upuina ina ia aua ne tu lai mai se le mautonu. Wa a sila le fa upuina na fa upatene. Equity. Ele o manino. E winga lua. Ele o manino le tasi o wha pui tō. O le teu te unga na le o whai tūla whanu wha mai. O toi wha upu. La o tu e tonu le wha upunga. So o te tangata Samoa. E ma whai o na ngai I le wha masinonga o whanua maswafa. E wha ta ua aia na ia te tau wha ale anganu. Ona o le wha masinonga o whanua maswafa. E wha masinoina le tū male anganu. E fe so tai. I swafa matai ma whanua whale anganu. La mo matua I wha manino mai lava. Ma tau mai ai. O le wha msinonga whanua ma swafa. E a ngai ai ma tā upu tau I le anganu. Tū ma le anganu. A tangata Samoa. E lo iei la se meo. O lo tū mau pēa le anganga. Ai o toi wha upu. Ina ia wha manino. Le nai sau noa nei le tūranga. Le sau noa ila fionga el sa tele. Poorly drafted. O le tele o vahenga I o teu tiunga. O le tātou tūla whono whamai. O toe a ngai, e toe wha upu, le tūla whono, ina ia manino, ma ua ne eise whane nefu.
wan mena no mai tau mai fam sino o fia ni fai unga fam sino ma o lunga talu na pasiel te unga lu o ele ai se fai unga ma se fam talanga fam sino fa pe mai ile fa le tonu le tusia ino nei tu la fon le la o tau fai de tato tu la fon te e toe fa upu tato tu la fon ina ia fa pe ona mauango fie lona fa winga ai o fa upu ni fa upunga e uma ya tofu al tangata ia malano fa winga o la metu fai fi no ngai lunga fam sino tu atu foi la ia fam sino o fa fa inga tala nga luenga fam sino ngai fa winga tu la fon ona ole le manino ambiguity e tu la mai ai le mo tonu uncertainty si sila la sabe e tu la tonu le we sa foi ana we sa no manino mai tau tasi o fa pu e se meta o te communal rights o sa wa ya le na ma lo fa taitele la vai la sunga pali o manino au fala au la ta se la ini si vai ngo te unga o le ta fa o fine ile tatu tu la fondo le ina fai foi ona mal mama ile tunu tu la fondo ne o fanu me swafa tai ta wo foi mele wa o le o pe o ta o le sia te unga le fai tu la fondo fa mai o fa e o tu tonu ia inga tu unga to fia to fam chino fam sino ma ulunga o terminate alun pasiel o le ia se vai o le mo fai inga ko fai ni ko fingo fam sino ma ulunga o nga ndo ia inga tonu tu la fondo fa mai le la o tonu ina ia fa pe o na fai to fai to fingo fam sino o fam sino ma ulunga o no mai le tu la fondo te o le fa no mo so fa o fa ia e tele ia nai vaenga na o to ia ngai to fai te tunga ai me se lava vaenga lai mai ta winner tu la fono te mine o tu lai mai e tu langa foi le ua fai longa tangata pe fai longa lanu tu la fono man tu foi le atua o le manino tato tu la fono fa mai le manino tu la fono fa mai e le tatau na fai ni tu la fono fai longa lanu to fai longa tangata la foi manino tu la fono fa mai e le mafai ona fai ni tu la fono e fete e nai ma tu la fono fa mai ma tato wa ya tau fa mai le manino o le onisi la vai ngol tato tu la fono fono mo so fa la wa tau fai ave se ia vai nga tai pe o tu la foi le ya tau ile anga va ai u mi ai se so fa matai le tato tu la fono le temne yo le o le fa pe mai e le anga va tangata sa tuli o la to fa salanga le fal pui e u mi ai so fa matai e le anga va na tangata na e u mi ni so fa matai se ia va na o ia ile mali li anga a to ale ai mai tau mai la li ato e fai no tangata fai no lanu la tu la mena o fai no va vese o le ale mena totalo mai na tu no a mole tu atu pe le la to pule ainga pule soli o le alme fai i tangata sa tuli fa selanga fal pui pa pena foi la le ave sei no le mata la foto fai tu langa na te unga ina ia fa pea ona ave ese ia maenga fai longa lanu te fai longa tangata o le si vaenga ta ua mo le si fio tato tu la fonte o fanua masua o tu langa foi le ai fa pengo no ma fio anga man tu foi sabe ia e eta tonu nga foi le ele asi si fama sinonga e fito tonu iai pe au ina lo te fa pengo no ma fio anga o fama sinonga fo no ma swafa e ma foi sia ona so ta ia tato tu ma tato wanga no awa o le fatu le ma le ano fale le o fama sinonga fo no ma swafa o le tu ma le anga no o la o le termina mato anga ia tua o le mauna mai tu ele tonu amele tu atu pe fai ali ma fai pule le fa penga se ia vanga na ai ko fete nai ni tanga to le nu ma le fa pena wo fai ali me fai pule le fa to mai no le fa sinoma o te unga na le o fai sa vea a le o tu te unga na ile malu si anga le fa sinoma fa no ma swafa e la to te tango fia i fa pena ai fa to ama fai na o mai se mata o putau fa pena ile fa sinoma fa no ma swafa pe a fai o le fa pena o tasi ai le nu tasi ai ali me fai pule ia a o te ai nisi o tangata pa mai le tato tu la fono e foi la tato fa tolu ma tato fa le uma tato no ia sa vea de la to ese na fa tolu ma
ma le fa ia maniso tulanga ia tatou faasalanga ia wa lea ua o le terminate tatou faasalanga pe so dia se fai unga famsino volume swafa ia na le ono masina fa pui ia ma le afeta la ia ua a mai le mau le to fa le tunu e o fa talunga i vai o fa talunga i vai fai unga le ala o tu i lunga le o tu le lima afe ia ma le tolu tau sanga le fa pui ta fai wa so dia se fai unga po se polo inga le famsino ma lo ta ua te le fa fonga tu le tunu ia vaenga ia awa o me ia na apa ma ia le malo ma le tulafono le swing o le tulafono o mea patino lava ia i ainga fa pena fo i suli ma feo i o le ainga ma e folinga ma ia those amendments were prejudice and discriminatory ia o a whailonga tangata ia ma fa pena ona le ami o tonu wai ai o le fifilinga o sa wa tasi le na mea lena vevesi ene na fo whalongotu a vesi i lau sunga pari pule le a inga lātou ia lātou sa o ma lātou me whai ioe lātou te sila fia le lei lava e a inga ia le anga vaa ma le o si a inga le lei o lea sa o ma lea sa o ia ma whapenana pule i lātou i le lātou loto i whale whaa le a inga fa fele tulanga leo oni tu pai wa ia ise vesinga fo lea a na leo ele fam sidonga fa yatu ia le fam sidonga o i tu te tom taup o va tu e so ta ile le ia o to ngafa mo ai o i tu te tom taup ai e o tuai le mo se tasi o mai loto fi tu lo le malo el fam sinonga ia se tasi fa sa o ma li tasi ile ia le ainga aftai e nga foi le loto e fa manatu mai le ata o le foi upule tato tu la fono mo so fa le o se tato tu la fono te to e bese le tulanga le te sao man tua foi le ia le vai ngal tato tu la fono te sila vatas le fa to fa ofi mai tulanga le tu la fono mo so fa o le o fa le tu la fono ina ile fifilia o matai sao le va pe mai tu la fono o matai sao tau na no foi Samoa ma no foi tono le nu ma no foi tono le ainga e fito tono ia ile so fa matai le la tono le tato tu la fono a faila e faile tulanga va pe nai fifilinga ainga walu o le isi tasia o mai lo le fam sinonga e paula valeo le mem e foi e muri taia ile ngal wenga le fam sinonga o le mainga le tu la fono le ala va pe mai rono winga e anga ia le fam sinonga ile tangata le e nofo ile nuu male ainga male tunu e anga ia ile fifilinga mtai sa ona o le tu la fono ai se sila la ia a sabe e fai longa tangata foi te fai longa lanu vai nga le tu la fono sabe le ala uma foi na to abese ona ole fai mai na tunu ke awane i pule mai se tu la fono le fifili o mtai sa o ainga o le mena o tele vevesi tonu ainga ona o pule mai le tu la fono ai to watu pe ainga e fai la to le fifili o la to mtai sa awane ia ni no tianga fa tu la fono le la uma foi lona esel vaenga le tu la fono ai man tua foi le atau yo lo fiong o le matai tau si ainga e le ma fai na abc le ma fo fonga le mai suli ma ainga ya fili sa o ainga le fai na abc le ma fo fonga le atau e te tau na no foi tono le nu ma le ainga e le fai na abc tu langa le na ele e mai foi na fam sinonga ele foi na abc le ma fo fonga na fam sinonga o le matai sao lava e tauna nofo le nuu ma le ainga faatino na tiute ma tausi le ainga ma tūlanga le nuu ma le kālesia le vena besea ai awala ne iai se tū la fono e ono pā pui ai le fifilinga sao loto ainga ma tua a fili sao ainga e o mai uma lava e o loa lala i fafo ma e o loa lala i nei fai fifilinga na fili faatasi le o lātou fili suli o lo i nei fili suli o lo ia tunu ma vai le mana ia ai fili fatas ai a to le mele tu la fon a fili ni sa ia so mai la so le a to ma to mai fa ele se ko le o fili ngol ko sa ma foi sia o ma le fe mer ku la fon
Kau ngofo sa mo sa. Ia. Ia le na. Langa la. Le ala tau fai. A ve sa ia ko nga kula fongo. E fa na mai ai fa fita uli. Ia. Lo nga na ve ves. Lo nga wa le ala wo le ala mo ai terminate le atawa. Le au mai tawa tu terminate. A fai ni fa tan no ngai tai. Se o upule esere e peye e ivi ai o ka maka ma kukule o ka kadinga ka ke fia fa longo ai. Wala lau ka. Wala lau ka. Ia, sorry. Fai o ka fai. Tau fa ma mal sau sau. Tau fa ma mal sau sau. Ia a pe e ma fua na fa nau mai nei fa talanga wala lau ka o ka ngaka la e la le fafu. E se ka ku fai. E ma fua mai sia. Ma fua mai kula fongo le nei. Ma fua mai kula fongo le nei. Ma foi lau ilo. Io tu ngatu. Tu langa nai. Ia ben tu lava tu la somar pari te o lava. O upuna sa ngutu tangata le na tu sial tu la fono ma ona ia fa ton wina le minsta ona ia le tu la fono. La le tu si le mele. Le la o te fetu nei. E foi la le se senga. Ai le vale le la vala to io a inga e feo si ta e foi si sa no foi nei ona o la to watina e ma la to ngaruenga. Wa umana arrange le tangata na te receive ya matau umatu ye me ale sao na te fai le montanga malu e fai mafonga ai le pa u le sao le ra no foi faf o lana sao lo tonga fo le na il lato vale le male malona a inga male nu ona ye mafuanga ale mai o lai tele ana pisinissima company a ele misi fo love a tupu mo fa le lave e anga iatu ele a inga male no ma osi tu langa ma sani o tatu tu manga I fanua fa le tu tu langa na le ai a lo tore wa per se fieli ato o le telo matai sao ai wala la ya tu no mau ia ono tu langa o sa ilinga manuia ia matulanga vo inga se ngase matulanga va pena ai ele ela le tautua mai Samoa. Wa foi la te sila fia, la tau le tau sia ai. Yela. Ele misi ma fala velave matulanga uma. Pe ai se me ya fia ile ainga. O le tele na o tulanga la le nei le atau. La lava file muna ainga. Yo. O la lava file muna ainga. Ai se me fina ngalo ile ainga ya longo sao. O kaya o le mai sao I wan ka pa se le mai al sao. E fai tulanga I tonu ainga. Ona le sila fia. O lona tiutia le fa mate sao. O le tau singa o le ainga. O le taimi nei la ve solonga le lei nei ainga. Le file mu. Ai ono tu la fono la le o sau le ye taimi nei. O le ana mele o tupu mai le atau. Mo ye fe se inga o tu lai mai. Ia. O le sao o leva na sao tono le ainga. Ala no foi fafo. Fai mo sao I nei. Sao ro tu la fono le. O le matai foto a matai an nafi. E sau le sao mai o. Ngo foku le pou. O foku le pou le ka. O le ala le me. O le ala le me o le atu. Sau ngua mai no le sao. O le ala le me wa ngofo mai ngai lo pou. Ale la fe mai ka mai makai le fo ka makai ngai. Ka ko wol kula fongo. La fe mai kula fongo. O le makai ngofo le ainga manengu. O le makai sao nga. O le wo sao. Wa o le wo sao. Ka ko makai ngai. Mana sao o fia kau sanga o kau sila ainga ngo fai fafo masau inge. Te vai la. E fa nau mai ai fa fita uli sa ve to tonu ai. Ele no fo file mu ai se ai. Se inga tonu ai. Ia male mapo lava le nga ia tu fam sino. Ono le. Ono tu la fono. O la la mele o tato fai sa ve. La o fai mai na tunu. Fai mai fam sino. Ave ese nga va nga male kula fo. E fai o le vevesi ai o ai. Ai o le fa kere nga luenga le fa msinonga leo mai mai o io o ai sa io lo sunga il palitele ono le tata ia vaanga tabu ia o te fia papa ai ina ia mai fo sa fa mani nonga le taupula le ina ua mai ase fa msinonga se fanua mai ua mana mia le so soni ale fa msinonga ina ia fa tu langa tua oi mapine e mawhai o nā mai se court order ale whaam sinonga whanua. Ina ia whaatonu I nai, mō le nofo while mō.
ina ia whaatulanga lo la pine o tua oi ma tulanga whapere. Au ne kako koe vevesi, au oma le whaamsinonga, so ni mai se court order le whaamsinonga e fua whaale le ia tua oi ma pine, ma whaapine. Aftai le ataua wae peona silafia le ataua. O tātou whanua whaleanga nuu lava ia. E le mwhai o na fua. E le mwhai o na fua tātou whanua whaleanga nuu. Se ia vanga nai. O le whanua po le ele. O uma iai se unga le whaamsinonga. O le tūlanga lava la sa wai. E mwhai e whaamsinonga o na polo ina. I tū whaamsinonga a inga nuu mai tū malo ya fia i to tono se whai unga. O na whai se fuatanga. I le taimi nei tātou tūla whono. E lo iai sea lea malo si anga. I to tono le tūla whono. Lea la o tu tono le tātou tūla whono teu. E ma whai e le whaamsinonga. O na polo ina ni tū whaamsinonga. E whai se fuatanga. I se whanua po ose ele. Ua i iai le whai unga le whaamsinonga. Mana i tele. E le whai e whaamsinonga o na polo ina e whai se fuatanga o se whanua. E le whai e se whai unga le whaamsinonga. Se ia vanga nā ai. Se whanua po se ele. Ua i iai le whai unga le whaamsinonga. E ma whai na le whaamsinonga whanua mswafu. O na whai le polo ina. E fu ai. Pei peila le tūlanga le wei nei. Ua e le na malaina sa vea nā te si le fia. O le tele i o whai unga. Ai mese lava tua oi. E whao ngā mo me o la au e whai e ia. E whai e ia i a tua oi. Ei pei whaasao a kule ngiu, lisi ngiu. O ngā whaasao le la au le kawai. Whaasao le la au le ngakai. Ia mantua la a le atau. E le ku mau pe la au ia. E le ku mau pe ngiu ia. E le kai me a vese ai. Ai o le me ku mau. O le pinge. O le pine. O le fuatanga. Wana we silsila le atau pe a whai nei me o fuatanga. E makwai. E diga lo le pinge. E makwai le ai foi se so nga malo siang. E koe mwhainga koe au mai lunga le pinge. E diga lo. Awa a whai alu ai koe sa ili pinge. E toe whanga atua pine o le fuatanga. E toe maua pine ia na eli langa. O le tā ua la le nā. O le tuu tono le malo si anga leo le whaamsinonga. Ina ia mawhai e nā tau o na polo ina i tū whaamsinonga. E whai se fuatanga. Pe a whai o se mtau. Wei ui eili whai ua. O na ta oto mai ale i langa tonu whanua mai le ele o ai. A mese lava tua oi. O le mea le tele na bevese i fwoi niso a inga. Manisio nu, manisio i tū malo. Wa umale unga le whaamsinonga wa tosi mai eile leina tua oi. Au la bevese. Ma fua sea. Wa fesopo ai. Wa fesopo ai. Ona e lo tonu. Po fele me vase eile leina tua oi. Ai paule o le mea e manino ai. Mata oto eile leina tua oi. Wa fai mai le whaamsinonga le whai unga. O le whai o le fuatanga. Whai o le fuatanga, manino. Mantua foi la a whai le fuatanga na mai lola ia ma le whaafanua. O le whaafanua le nā. O manino mai e le fuatanga. A alu la ua ma vai atu le a ngā tupulanga o mai lea nenei a ngā tupulanga au to e tau sue po a whea tonu le tua oi. E to e whanga atu apine. To e mau apine na whai e le fuatanga. Mari e lama. Tā ua tele. E lo ma fau awa o le vava ai atu le i ai mai se ama ta upu ia i le va o afiu anga ne o tua na i a whenga le au vaa masale i mboa. Ia a tonu e toi tangai misilisila le se judiciary review i le luma nai. A tonu e mawhai ona ta oto le lei ai pe a whai e se whai unga al whaamsinonga i a toi ta whangna i a pine ma vaai i a tua oi i le tosingo tua oi. Ia mafuatanga fo yo ia ele male. Mo leva tele na faisi vesi le mele ai ole fesili muri le au te fia vatu. Ta faina fia ia au te unga o fanua maswafa. O ani anga va a ole a tonu le me tau na fai pe a fai e a ngai. O leo la filifili se matai mafai e se swafa matai o a me fai o na wa fia la lole o la auto te unga ia. Ia, aua o le tūlanga lava ia i le wanga vaa le umia ina o swafa matai o le tātou atunuu le ataua. Dila. Rai manino le tātou tūla fono, le fōtu e tau wha manino le tātou tūla fono tau whaofi. O le anga vaa mua o oe o le tangata Samoa. O oe o le tangata Samoa. Le anga vaa mua na ma le anga vaa tā ua na e umia ina swafa matai. Na iei nisi o fesili sātu ina mai i a foi. Tūlanga foi lea i le urungali. O le tamaloa o le palangi. O lona tolua o le Samoa.
la mai pala me le feng fam kai palang yong le ngo fu mer king Samoa le fu mo ngele fai ba fu sia ona le ai se toto Samoa le palang ile ia e paule tanga te ma fai ona fa matai o se la tama pe afa na mai ia ma fu ona fa matai de la tama ono le ye le toto Samoa ta mai titile ilona tina ai le ma fai na fa matai le palang le to lu ole tina ona le son toto sa ole nga ba mo la na sa vea na dilo e te tau ona sta te sa mo ona nga ba lona lua ia le titi fo male lua su tasi tau sanga le matua ona winga lua su tasi tau sanga nga ilunga le mfai ona umia ia tatou swafa matai lona tolu ua sa uni e fa tino ona tiute fa matai sa vea e tau ona silafia e o mai fa tasi le swafa matai ma tiute ma matafa ioi ai leva pe umalon fai mutai alu lola ia tafau i le vasalolo e le fatino ina ona tiute mana matafa ioi fa matai la la manino tono tula fon lo tasi leo anga va wa e sa uni e fatino tiute ma matafa ioi fa matai wala pomonia a fai e tele sa uni fatino tiute mo matafa ioi mai mola te mite matai ia ia ono le matai o mai fa tasi maona tiute ma matafa ioi fatino la foi le manino tato tu la fon a fai wale fatino tiute ma matafa ioi na matai o matai foi na uma na fai le to e mo se felo inga male ainga e yai la vano to e se matai ona wale fatino tiute ma matafa ioi e yai la vano to e se ai io na o mai la ia tu la ngol fatino ngol sa fa o vaenga la tau na familia ino tato tu la fon o fatino o sa fa o le vaenga mua o le wa tofia u mia se swafa matai ia fatino e tu sai matu manganu a tangata Samoa lona lua sa fatino le matai ile nu e fasino ia ile swafa matai ia fatino le matai ile nu e fasino ia ile swafa matai tolu usu le nu na usu ali ma fai pule o le nu e fasino ia ile swafa matai na usu ali ma fai pule o le nu e fasino ile swafa matai ia malona fa ia awai le tangata e ona ina le swafa matai i le aso e fai eila na safa ia o tasi le mau sa vea na tele foi a tulanga e misi lava le tulanga sa to sa wa le fa pe e tapali ku pe fa pe o le fai na fa au mai o le upu moni o le fati no mo le safa o le tu ma le nganu ma dilo ali tatu e le o se tu ma se nganu le fatino la swafa matai e no fo mai New Zealand ai ino e sila wipu nei Samoa e le se tu ma sanga no le na ma fo sia ona foi o le fa manui atu le fai au fa manui atu ali ma fai pule fa manui atu le ainga a fa manui atu la le fai au ma li fai pule ma le ainga le tangata ai le o ia o nei no ia fa masino mai Samoa le atu e le tala fe o le mele na le ufata ua tato tu la fono ia sau per tangata ona ina swa famatai e paila na sau fa ina Samoa e pe o anga ba na matulanga tau na familia ina sa ia fa tino lola ia tato awai to te le ala wali ie soli tu la fono nei e feo ai mamatai ai na tapa i nei ipu ma ele ima se ale o mai ngi ma meo kama i fasi pepa ke o factory ku fa le ko fasi pepa ko fa pui ia nga ko me na tatala no ka o vela mele o sa ngoi le ata wale o le o tu tu la fono dila o se soli tu la fono lo fa nga ino se swa fa matai ai di fa ye sa fa mai ele tau na fa se sa fa i fafo pe tapai ni pu i fafo fo i atu i Samoa o le fa mai ia e ai le malai ma le maoto i le asu fa ia le mea manino tulanga na te soli tu la fono lo fa nga ino le ia wa kama sangi le atau ile nga nu ma le nga ifanua ai me se lava pe a poto se tu malo ia po le atunu fo ai o lo i meio fa ka ua i lunga leve me ia o sa fakula fai ngai ai lei makai mai sa fakula ia o la vera ngai o kula ia ai le o makai le swa fal be ko nga mela nga ali atu e soli tu la fono e soli tu la fono le tulanga le na le foi la uma nino le tato tu la fono sei longa la vo mai ana resitara lo swa famatai pa tom fai la ia na fa nga
Ala na winga o le vana ai ma inu le si le sua o le suafa o le si ai le i le stalaina. I nati fo i e tu fo le nuu. Ma tu ai al to o le stangata. O la la sa wala wo fai e pule nuu o isi afioanga. Si aki uma i ala wali i e mataipo o le stala ma fai ni pepo sao fai. Wa matua tari sa paia e nuu le tulanga lea sa vea. O le whawhetai mai ala afioanga. Whawhetai wo whamamaru tulanga lea. O le telo isi matai lai tua inu ma afioanga. Ele i le stala. A o lewa na inu ma ai i tulanga i tonu o le nuu ma tulanga ma pena. O la la u whawhetai mai ali i whaipule. Whawhetai wa whamaro sia tulanga lea. E lea whaina e whaonga se matai. E le i resi talaina. Lea la wa whaifoina le tali ali i whaipule. Wa ele fuatasi se nuu le atau. Ia, moni. E to te tia tofu uma nuu o tono Samoa. E ai matai e le i le stalaina. Lea la tu i la vanoa. Lea utatala i la vanoa. Pena e matai e le fias furtau sanga. Sau e maila o pepa sau fai. Sau e o maila o pepa sau fai e whaasala lau. Uia lea wala whaltu la fono. Ia whatua le stalaina i o lo matai. Ia pe o tulanga na lea utala la vanoa. Lea foi la o tu la vanoa i ali i whaipule. E o mai e tato ofisa. E vatu se lisi o matai le stala o lato nu. Ia o nama, ai lola ia. E sila kuloa li vai pure makai e le i le skala. Ia e tasi alfa i unga e whai le ataua. Toi whaasino lo i umpuka. Whaasino le tautua a. O le wanga sao whai le si le i le pou lea o le pepe mana. Ia makur ko ma mo lani e ia isi matai o le nui whatau. Ai, o le mea maari e leo te whatua nei. La tasi e lai le tulanga o whainga matai. O le a whai e fo i a swafa ma ave no fo le ainga. Ale sa o tono le nuu. Ai, e iei ia ne mea le na o le whaifai o matai ai le umevo. E whaasala lau a koe ka hawhi mua mai matai. La sesi option e mawhai e ona. Sefe fo i le malanga atu ai maise ina ia mauti noa o tātou nofo ai o nofo ia. I le to yeisi se te tau whala velave ia ma whapena fo i ona. Polonga i le ma whau la tau ia mo le anga i luma. Ai ia whawau lea tū maanga ma malu o Samoa. Pēo o na whaile whiringa a inga. I e o le a pae mai, ma pale mai fo i lea taimi, ma lea taimi e uu le swaf. Tawa fo mele wa e sau no iei, sa mea mantua foi. E lua ia maenga, whatula fono, e te uia, i le whatino ino lau swafa matai. O ia maenga lua, mua, tulanga foi lea wa ngai sa o lava o e whailau sau whai. O malon whailau sau whai, whatua mai lolo pep sau fai fasalau atu lau pep sau fai le se tau finga ona fatu a restara i lola ia mai anga vai o me se swafa matai o le vaenga mua lana o le vaenga lona lua a fai wa e fia matai e ma fai lai lo tu la fono ona fasalau mua lau swafa matai fasalau le sabani e ye se fa la vela a fasalau atu le se fa la vela ona fai lolo sa fai ana uma na fai sa fai o mai lona i o le pepa sa fai na mai a restara lo e le to e fa sala ua i le sabat ai ai foi la ni se to fa la velave mai ina o uma na fai sa fai e le to italia ina ona le uma na fa sala mo e fa mo to fia o le a fai foi la fa sala ua tu la matai le fofu e fai ata na mo le va no to so ala pule ai to tala no ma to fai lo io tela um tau fai lo ai mo so ala pule umai ia o to e mo la tasinga ia fa maonia fa salong o fai sa fai ia na mai lola ia restaura fa tu la fon pela o vaenga na lua le atua leila lo tatu tu la fon al taua foi na mele o sa no ai o no to teno tatu tu o fa ngal vaenga lo lua mo fa salau mo ai ele sa fai vai le stal o ne ma fusia ia tu la venga le fengo fie e ko sefe mai ai le telo tu peal i sa fai ai umai fa lave solo ia lawo fia mafe tu pe wat ai wa fa ngai tangata le va nga lo na lua fa sala lau mo fa ta fa tino ele sa fa mulburi pe ale fa la vela ma lo fa tai Tanoa sa lo ma fa le fo in de yaso ile ta felo inga o menino au fala i mesa o fia fasili ai la sunga le pali tele ia po lo fiong fo ile le pule
o le tātou mtanga luenga o whaamsinonga o au i le atunu. Ia, whaaftai i le tō whaale lei, whaaftai fo i ma le manatu i le atunu. Ai maise o nei suinga le lei o le ato e tau whaofi i tonu ina ia aloa ia mamanuia i o tātou tangata. Pari o tantonu o tula fono e whai, ai maise i whanua masuafa ina ia maua le toa fi mali o le tātou o tunu. Ma ia maua le whaalfani i le malama lama i tula fono. Awa o le telo isi suinga lena ia nei ma mea ia ona o mea whaatupu vevesi o le mea siri. Lewa whaafonga mai le tunu wa matua manino ai au o whala. O le ala lea, mole atua i le nganga whaaftei tere la sunga. I le pali tele, whaaftai mo le taimi, whaaftai mo le mea lofa le atua, whaaftai i le malama lama i le tula fono, whaaftai tufa i a Samoa ono o lea lofa i le tātua tunu. Ma ia malama lama, ma nofo file mu wai. Ia la fuatu, i lo witu vai, manuia mai i lo ainga, ia, o nuu mafio. Anga, avatu le wha malo i lau 7 support, lau tournament lea sa fai, ia, o se tulanga matango fie le vava ai atu foi, ia ma utal tonu foi o le a ola le na tamirusanga, ia a fetaui foi o le taimi e whaatustusai i le taimi e pa ufo i ai ma le lotu ale afio anga e tusai ma le tausanga o le taunu o le tala lei im taniu fia ngai malata. Ia le avanole i lau sunga le pali tele ma le whaaftai. Malo whaaftai lau whiunga le ataua. Mo le tuaila nganga le whaaftai ona le avanoa le ataua o maua. Te whaasoa ai, mesio te whaoino le tātou whaasoa ai le tātou pokalame le Tanoa awa i aso tō nai. Ia wai le whaina avesea le maule ma le whaarupengo le Tanoa awa. E te mau ai ni sa. Ia wai tūlanga na mo le tuaile nganga o le whaaftai. Ia ona o le walaudia foi o tuina mai. Ia whaasoa ai ma whaamanino foi ma whaamalama lama ia tūlanga e tātou tūla fono, e ui foi ua mai ana whaasoa foi nisi o ala leo. Al tāua lea wai leo ala leo uma e whaafonga ai la tunu uma sisila iai. Ia al tāua ia maua uma e tātou tangata. Ia le whaamalama maina o tātou tūla fono tau whaofi lea ua ta oto nei le komiti whaapalemene. O le tūlanga foi fia ile loto ona o le tūlanga le ngata o le whaasoa. Ia sila fia foi le atunu. Wai le ataua le whaina vesea le upule tatala noa lo i tūla fono ia e a fia ai whanua whaleanga nuu masua whamatai. Te a fia tangata Samoa le ataua. A fia tangata Samoa lo i Samoa ma tangata Samoa o lo alala ma papa au me tununga mau. Ma tātou tangata Samoa le iso i fua ma whanau mai. E a fia le tūla fono lea. O le mea le nai tā uai, ono o tātou mea sila, o tātou whaasino manga o so se tangata Samoa. O ana, whanua whalea nuu masua whamatai, ai meise, o lana tū malanga nananga nuu. Lea tā uai lava le tātou whasoa. Ua o le anganga moni le nao, nei tūla whono tau whaofi le ataua. E lo ia ise anganga o le malo e nganga vale, e tūlanga i tātou tūla whono, ma le tātou whaamsinongo whanua masua wha. I le ai ma se tūlanga whapena. O le anganga le malo wa laito e whai tūla, te ungo tūla fono. Le ngata ina ia ave sea ai whawhita uli o lo tūla i mai tātou tūla fono, le iei le teimi nei. Ai e whapea ona toa fi le musio tātou o tunu. A le ngata i lea, ia mapora ngā ruenga le whaamsinonga. Ia nā tō whain tā whaioi, ave ese ni whawhita uli o mai tā wina me whaamsinonga. Ua whawhainga tā haina whaatino ina o lātou tiute ma lātou mi tā whaioi. E pei ona tō fia i lātou i lalo le tūla fono whamai. O lea o ngāla na o tātou whasoa lea sa mea. Ma o tūlanga foi lea le tua lalo foi i tātou atunu o le whaafonga mai. Aua tātou te wawa ai o ni whainga whaaporo kiki e whai e tātou te unga e le ai. Ave ese le tūlanga na mai le mawhau isa tātou tangata. Ma fua na whaine i te unga o tātou tūla fono. Mo le manuia o Samoa, ma le manuia o le whaamsinonga o Samoa. Le sulu iei le atunu, mo le tausinga o le file mu. Tūlanga na, ma ia mapo tātou tūla fono, ave ese le tūlanga o tūla fono e soli whaamai, ave ese le tūlanga i tūla fono e whailonga tangata ma whailonga lana. A ia whai te unga le tūla fono, ia maua e Samoa le toa file mu,
ai mise ai o le tau se ino ana mesina i fanua ma swa famatai ia leu fanga solo tatou nga luenga tatou komiti fa parlemene o lo ngafa lava ma fionga te telefonu ma le komiti fa parlemene fionga foi sui ma malu le parlemene o leu fanga solo tatou nga luenga fa komiti ia le foi la fa solo tu e du fa tino ai public hearing ia ma mai foi for sanga tu e no ma fionga te ngona foi o le tala foi la no ia mai ai ni for sanga i ya online o ni online submission e mai sa o lava la i le tatou official for no parliament e mai ai online submission mi si tatou ia la ia tu no mau ia fa tai foi le tatou wa tatou foi se tau fainga foi o le tatou fa alo toi le nei no o male kalesia wa foi la te tofitu ia e fa tai lava le sunga le fa fenga te ma fa fea ia e sera o le fa tupu manatu foi mele le ia wa lava tupu langa mi se lava o le ave ia i pe o le nganga o le tala le lei o le mafuanga foi na fa ye ni ta mi sanga ile ai tau tonu ma le aso e tau nu sa tau nu ma ile lotu i Samoa ia le fa manatu e sa pali ile so rufu fa o kuso ia fa ftai foi ile o fenga le tau ai o te sa no ile tu la yo le nganga na fa ftai nei taimi io te rongo foi te mo foi si tava no e ta te fa soa ia mai le umo lo ka fia vai e pulo la le le ia tau ia ma lo sei le umo lo la le o le o la sa unuanga o la fa kafa e so se taimi lava e te fa tafa mai lava e se senga la tava ai i le susulu mai o lo la le ia tau e le mo le toi le nganga fa ftai o te talo le ia tau fa fu lo e le tu lo soifua ia mo pe lo manos o le tiute ma ta fa yo lo nga fa mo e le fa ngofie a se tiute ma se ta fa yo ta ua tele mo se tato o tunu o lau fa soa i le tato tano ave ia stona e mo ai le tonu ma le sao ma le ame o tonu a wan fa fonga anga mele tunu mele mo le toile nga ngal fa tai mo pe lo malos ti malo tino malo lo ina a fa sili le nga ia wa fo i le tua mo lo no fina ngalo aftai foi mo tatou ritio e le radio Samoa ia mo nei po kalamitawa ia fa o tatou fa so mo fo tava no va te le ngalo mo mesfo ia mo fo tava no tata lua foi nisi teu ia pe fa pe te fina ngalo iai a nei taimi ia Samoa ia o le matou fa so le na o le ha fo i sa auto fa fonga le tau e le matou tata no atu ia fa fo i mai so matou vai o le nganga mawalunga Samoa i matua pina le tu i lo to pa ia ma lo to malu o la auto talo foi ma auto fa manianga ia man ia yo matu tute pe ona fenga ia fa tele lava fa tai mo le mafuta mai foi tato pokalami me sa sanga fa man ia pe le tu le alo foi mo tapo inga le aso tai au ia pe ona alu ma le mana le upo le tala le lei ia tele ni nganga wale tua ma lo fina ngalo ni ataua fa tele mo lo matu wa manoa mato walo lo fa tele atu mai Samoa nei so i fuo no Yesu amen ya la lo fa tai sa no fa lo ya upu masani o le tunu o lele ua fa i fanua ma tu sivi fiva o manusina sa tof si aile ali tai la sunga le pari tele ya mato te fa mni atu ia maua lo malosi maua le tofa ma le fautanga ia fa pena foi o tatalo le tunu e le fa ngofie foi le ngaruenga ma le tiute o lo SEP ina ia fa sa o sao ia tu la fono al matanga luenga o fa msinonga le tunu na o ia mawai le fa maoni ma le sao awa le manuia ma le fia ma le nofo le lei o le felo fani o le tunu ai ia manuia o faiva fa soifuia ia lena ua taumalunga atu ai ia le taladoanga foi ma le sunga le pali tele oka le oa o le saumoria ma le faoso ia whapena foi o le o e taunu ua tu i luma o le tupua ma le lao ai lau maota ma le lao ai tonu o lau fatu ma lau mafufau ona e tō manatu lea i mea ia e tala noa atu ai. Ma mea o lo pisa i le te māloa pepelo le o tulepa. Wele nā. Wha mai ngā makua i kangi pāku. Ioi. Mana o pātu i a sui le mea lea. Lea i ata tauto o tele ata ngatama. Lea ima se mea na whaia. Lea ima se mea tasi na whaia.
Soli tū la i o pātū, soli tū le whamasinonga, soli tū o tuai ma lo ia ma le lato society. Whai ale loto le toi ina o stui. Whai ale e alu lava. Tu lei is going o ai fo o muringu kako pau e alue. Kusi kula fongo. Tu ia ton le la o i lo ne e tamama. Matina matutua le mai sole pule anga. Ali ima fai pule le ai ma se tama i ota posin tama i mata tusi ai. Le tato woe. Fai sin tato malolonga pupu una ia tato whasisilanga ma whasilonga wha business e kongi i maua. Ko mai vale tatu to si pa e uma tatu nga luenga le tau le faero i le so a tau te mai lo te tala lo ma le tatu leina e lua mata upo la ia le la tala i leina o le tula fono foula o limo lo ia sila e malon officer a vatu le minister o ta longa ina ia au mai tula fono lima te ina i le ave e sea ma fa ta fea i le moana ia le pulenga umalai e il Samoa kapi so e mai minister ngata fau ia ma le vaenga la lea pu o swinga i o tula fono o le whaavai whaatasi ai ma te ungo le tula fono whaamsinong whanua ma swafa ta tātou toi foi mai Tasi lima i watolu amo Radio Samoa Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi o tuipui pui la COVID sfuluiva mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui pui o le flu pala au telefoni 255 iwa valu mo sauva noe whaatino ai nei au nanga o fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O a fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau, lua tasi, lua. O valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le lima. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu i le dine and dance ale tuisa mau Manhattan. Te tala fai tutoa i le afole lima, serve me ai taumafa i le afole ono ona e koutu luma i lea. Whaafia i le po atoa le Tui Samau Band a o tali sua. Tuatusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. Limas fultalari u fale ta tala le ba i le po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noa i saulaulau i le olo atasi o iwatasi o fitu o valvalu. Le Tui Samau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
Ua tatala le la fou o le deals direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu love group present i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le deals direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Tatala fitu aso mai le iwa li taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu love grove present i o Tara. Stop! Kaufi, tu o mo au masani o las farele la sulos fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu i le dine and dance ale tui sa mau Manhattan. Te tala fai tutoa i le afole lima, serve me ai tau mafa i le afole ono ona e koutu luma i lea. Whaafifia i le po atoa le tui sa mau band a o tali sua. Tuatusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. Limas fultalari ulufale te tala le ba i le po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noa i sau laulau i le olo atasi o iwatasi o fitu o varvalu. Le tui sa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, SEP kia Radio Samoa.
Ja, toi whatalo whatu fo ile pa ia maulunga o le tātou tunu. Malo le soifua, malo le langi malo le on sai ma le whatoto, ma le whapare fo i. I lau whaafonga mai, ma lau sila mai moa. Tawalunga atua ile talanoanga fo i ma le sunga le pali tele. O le officer sili o whaamsinonga le tunu. From the horse's mouth. Ma o se li ilo ia whao wina fo i. Malmalama leile tu la fono. Le fo lau whaafonga Samoa. O ie pepelo. O ie tau whaase e ma teita i se ina le atunu. Nau tau sila fia la tau na tusia tu la fono a pale mia ia. Tu la e paolea e saua e luma mwha mai. Samoa, o le mea le whai tau te file e mua. Ere ilo. O tau tonu i le sunga le pali tele. Na matala no le lua tau sanga o tona i atu na o sau ia pili ne i tolu. Nau whai atu e iai. E ngalo i la wali ia. Sia wali ia. Lea na tusia le tu la fono ma le lato whai ngā malo ma le pā inga luna sfulu ono. O le ai le tai au e masa ai le toto Samoa. I le apa anufe leo wa lato te tala. Pandora's box and also the can of worms that they opened. Pele mau tuau tau silsila i Samoa. E matua lea lolofa. O le tula fono whai longa tangata. O le tula fono na whai ono o iai tangata i tua o le melea. E le i wha malia ina. I la tau. I ni unga sa whaia mua ia i la tau. A lea la ua pale mai lo i tono le pale mene. Mana na o lo e whai se tula fono. E toi reverse sa ato ai i al whai. La tala tato leina. Tolu fitu se lima i vatolu. Ia whaafonga Samoa. I oe pele ai, e lua fasiri. O le fasiri mua, o le tula fono e lo tea, e lo tea ai, e le minsta. O ta longa, whape foi o alanga o ina ia whaafifi ei tangata. Le iai o le tula fono e apa tuai i tonu e tau sao mea ale uni la kapi. Mase malo si anga ina i mawhai e o na tutuli ese matafi ese la tau o loo tu i matangi olo. Mawhai o whai unga se male le tala whengai walai o na mativa ma matua i ngau a ato. Ia le tātou la kapi ma le manu Samoa. Ia. Ia malesi loa. Wau tau whaafonga mai. Inisi o te unga o tu la whono la tau whaofi na ia pasia le mao te whono a wale file mua o Samoa. Pe tau te lango ina. Wa lava le na o le audio a tole na e lafo i Samoa. E sila i ai le sunga le pali. Sila i ma le komiti wha pali mene. Ma o i nafo i o le asuia a to ai. Langona o nisi o fai pule o le HRPP. Pālota o ni avele mea lea mamta au wha porokiki ma whainga wha upwhai. Ai pālota i le pili le malo ina ia manuia Samoa. Tolu fitu tasi lima iwa tolu weili tawana au talofa malon sai fobria. Kalofa kulau fionga le akawa. Ia, le swafa. Ia, e le aka umaku o peifo onga e whekalai onga e saunga so. A whaia e fia umakai kaunka umako le ngalasa a kingo umala la whanga le pei o ro wakari ngare au skari. Ia, le nara, malo le au. O le ingoa mua o kolo wha. Ia. Isi umu. Ia. O le au isi umu lava. Ia. Kula pale. Ma lesi ingoa kula pale. Au siri whai ngule o sa musu e rei paka. Ma lia la. A wha umi langa wa pere a kolo wha au siri whai le au kaloro ese. Malo whaftai. Ia. Lea se tō whai lau whafonga mai. O ka savea. O ka whakua maa walalo ao le langi la wharongorongo ke di koe mingoia sisi mea. Ma di la. I le mala malama ma le mangingo le au mainga mo le kaka mala malama i kula fongo mo le wha au inga inga o kula fongo ma mea o lai ai. Di la va. Ma di la. Oka. Ia mai fo inga i la ufionga rea ka uolo e wha foe foe kako pol kalame mawai le sao. Rengi me pipio. Di la. O ke makua i oe ma ukari kongu kula fongo me olo kau whaasa sao mai ngei. Ofisa wha misingonga fionga ya pari. Di la. Ronga lua se manga.
Pea ala fa so aku I kako pol kala me hoi e lo ke me la kapi. Madila. Anga e mention mai se so ervaso ngi la ufisiri ho le pola ila la kapi ngo fa ka kari ke la wa pisi wa le sa wel ka pisi. Ia. Ole manga kwa yo o au. Se kafi ese malava maka ku la pa kau ako uma ola foi pula e ngo for foi pula mau kal parlement foi ola come lengi fa porque que lo que il pa e me ala o capi ola la funfanga ka wale ka le ka le cielo popelo e mose yes lili ala funfanga me ala ko malo fa ngai afe ma ele onge la aula ko sabe monia la ko ki ko fai se fu kanga fo a wale mangi o alo makamfanga wale ko o lo ku yo la ko king ko kinga ile si inga no kanga vai le ko malo fa lo la fa vea fa tele au alo fa tele atu yo mal por kalame sei lo I pe manuel sapati ata au talofa malo se fo ah estava lá talofa lava malo le on sai mai yo le da yo e fa fonga le tunu ele to yeisi to minoi ile soto nai le tano avalenga o tato malo ye au mine la tamo fai lava ina ia tele ia le sosia au mai I o tato te tai mai latu tonu e no nofo ma se e fito tonu I mata upu o ngonga nei fatalo fatu le tato vala au malo se fua talofa lo vaku pescaile o kalame makofien ngai vai ngole afiafi tai ya kalinga se longo pel mo sala faile manga yol po kalame tai a foi le fonga foi ole sungal pescaile o fama sigonga o fongo maswaf ya na to fo la wo te ko la wo lo wa sa o male fa ma o yo me o lo ba o nyero ka ko madila okay, mai le ngongor kamane ile kakoula kapi ya ilo kan ko ngo e sa le yar kamane ko kasile o ngela ule ko ele ano makama fanga wor ka ko olai e samo ya ni si foi ala mafanga ole foi ai ka mare le ngi ko wor kelo o fainga ana ko apala ya ko samo ile office na kapia samo madila e konfor ka kamala fa ma nga mai le ko ai afa ye e manga ku ya be uma mekele au te sini la sa be lo le manga e fa fengi so al mo fa ngo kom fa ngo ka ko ko sa nga pa kia ma lo pe ko va war kom fa ngo sinor o ka nga va yo sa mo mengi o ka do yela e pe lo le ka ko va ora po kala me sa be o ke le o se mara u ki o fa lo per po kala talo fa yo o ke fa no ko pe ila por kala me o kango ava lua ya mi si foi o kula ko ka ko o fa la ko fa a wase le dai mo langa i mo ka ko sa mo na diela o ya mo sa mo le file mo ma ko fo le o le me si de si de fanga le ko ya o se ula manga ko pesca ya mangi po kala me ma ko fi nge ba ngo le fi fi ma uya por kala me ma ska pe ko ka sapat tai mo le sao tato feilo I pe ba bil sapati talofa malo se fua fatalo fatu le tato leida po le vala au foi ya talofa ya talofa lo songa le kawa talofa la malo se fu mu ya mafkai jobe malo ko ia foi lor kak sala lo nga ki le kak kal mo so o mana le talofa mana ia malo se fu mo ia kai malie fa lo ngol faso male fiong ale songa foi palike o ke au me uma kak kal mo mali fa kai malo ko fa lo ngol pe kapoya wale lei fa tai mana mo lo sao tai le lango mai I fuanga wal mamao le tatu malo to wala tu tatu te ta ya mese tu la fono ia o te nei mo toe tu ina tu mo le pasi e le palmene e lona fai taunga lona tolu
Ia, whaasoifo ia. Talofa malo soifo manuia le walau. E fōra nguia. Iska. Ia, talofa lava. Lore soifua. O, kua ia inga le ke fongi. Oi, talofa tua ia inga. Lo lava. Ui foi ka ke koe fei roi. Ioe. Ia. Tarsio, maua lo soifua lau lei. O le pā olongo le po kalame. Ia, nea kau. E wo makua yo le langi lo pifia. Oi, le pili leo. O whangua ma. A makai ma. Ma ave eche. E me pari. Eche mangi e rau whanolongo. Ia. O makai e pulei a inga. Ia kou sao pu kai fia. Ia la. Ia le mere o iai. Ia ma fai e ko inga rengo ma pungei. E wha vai e me besi ei a inga. Moni ia. Ia. O palongo longo la. Ja vera i pokala me ese mangingo le maingo le. O maka upu ia e me besi ei la ku. Ia. E sabe ke e no ponte lilo se vea voi. Ia ma kou fai ku mere kupu mai e ia. Tenga ma. Ia. Ma kou ma le awa. E o pili e nga pasi e whako pe kope au ia. Mangu e liu e poi ma se kanga i mei. E le se a fo na na la vive am papa fana. Pari me mo nga. E boraki. Ia wo koe ku le malo e koe fasha au ni me. Ia. Mo o la fau e talai tu ainga. Lea la wa e maua tonu mai a le tali o le fisini i le mta upu lea. Lea wa umana talai sao noa ia pali. E toi fai le application o toa nga i le whaamsinonga. Ina ia mwhai o na mai se whai unga e fua i loa wha le whanua. O e se sila lai. Maua le leile tali o le mta upu le le so. Mo le leia i me fua ngā o biri kwai. Nai ke tina pio au kai mo o ku kango a mo le fia i fai unga fai tenga ia makunga. Ia la. Yo. O kwa fua la ko pio la ko unga me. Yo, ana la wa sa o i pali. Yo. Nei, o le me ka unga ba ku i fa msunga le po inga. O te unga faula na le wa fai. Ia. Te unga faula na o le tula fono le wa fai. Ina ia whaatanga ina. E le apalai atu o tangata i mta upu i le fuaina o whanua. Leu umana whai i le whai unga le. Ale a fo i le whaamsinonga. Wa te tau loa o na au mai ma le whaatonunga lo na lua. E toi oa e toi fua whanua le. Ma whaata oto le eipine. Wa ngā tele nei aso le tātou tala noa i. E le sunga le pali tele ma le suinga. Langa e tele mata upu ia e. Ia ele i mantua la al vaso lea. E isi fai unga na fai a o ta oto le pasia i le vaenga lea. Ele lola po ai e tua iai. Wa lela o mo toi ave ese ma toi teu tu la fono. A leo mo le tali o lau whaafita auti. Ia, cha o le leisang. Leo mo i wo fia e se menga kai. O la kapi. Ia. Io ke o iei sau kari kongunga le la kapi. Ngau maa ngai e vole. Tia ngalu sikamarena. Mua kuiluma. Abi ese uma pe a foi kasi mai oi. I pa mese pe a mose kula fungo e whenga mea. A o lo fia na sa mea o via koi. O mau kari o le maka upongo woso. O woso koi kango ava. Ia, ma lo waftai. Marisi mea tu ainga. Le vai whaafalungo longa mele tātou atunu, mele tātou ainga. O le CEO fau po le o fisa sili o fau. O le to fai anu atua, seu man tafa. Semi. Nau ku mai ko inga mako inga. Na, i o le tātou uso. Ia, ai wale lei. Whaftik tele lava mo le lango mai ma le tāpu inga foi. O le tātou whelo ai. Pea, manuia le sapati a tai au. Ia, whaftai. Ia. Whaftik tele lava o leo o toi 5 minute tali tu lai wha. Ia ai leo o whaatasi mai loa. Se tasi o paanga. Wa loa fo yaso ele i toi wheloa i male sunga ia ele fai au. Ia Reverend Freddie Soalo. Ia talo si o leo ua maua mai le so ta inga. Ina ia mwhai foi ona. La tato wo le tato malolong pupu ale mona ia tātou whaasisilanga e se i toi apia mai ia le sunga le whawhengai.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu ile dine and dance ale tuisa mau Manhattan. Te tala fai tutoa ile afole lima, serve me ai taumafa ile afole ono ona e koutu luma i lea. Whaafifia ile po atoa le tuisa mau band a o tali sua. Tuatusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. Limas fultalari ulufale, te tala le ba ile po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noa i saulau ile olo atasi o iwatasi o fitu o varvalu. Le tuisa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! The in-trust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the in-trust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the in-trust dividend, Auckland. Fifie mea whai mga yoinga le topi tunu ua awina atu ona o le lango ale Auckland Council e ala mai I local boards. A whai o lea fia nei loa I le silia ma le se lau tolu sfulu ngā yoinga. E le aise tutongi pe titi fo I le tau I le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le neitau sanga. Mo le mau I le piitanga o le Pasifika, matama ki makaurau e ala I sa avalinga, talanoanga ma whaalinga. Mai le aso luasful valo se tema e o atu I le aso sfuma tolu o Okitopa. Mo nesi whaam talanga tanga iane I le awa Auckland.nz. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ia, toi whatalo whatu le whawhongata puai ia mai se fo I le sila mai moa. Pa ia maurunga o le tātou o tanu o I tawha e fia le ngata I New Zealand o Australia, Hawaii, Amerika. Ia, mai se fo I le tapo inga mai o tātou a inga o loo au maupea I lau whanua me ele o le atunu pele I Samoa. Tā tonu le tū lai wha, ia e taunu uloa ma le sā wholau o le sunga le whawhingainga. Reverend Freddie Soalo, ia e tasi ala o whaalongo I le Soalo, o loa fo e o lo utino ma ano ai ma te le I whailoa I ma le whaifi au. Ia e le leipea o na whatalo whatu ma whawhiloa e tu fo I lau sunga le whawhingainga, o se lupe whalele lo tātou ainga ma lo tātou nuu, ia, sauno ia e, ma pa ule sunga, ia whailo fo le whangatia, ia le suafa atoa, o le nuu ma le awhio anga a o whea fo I o Australia lea ua e tausi e kale si ai, ia, ma le whaaloalo, I le whafonga mai le tenu. Ma lolo soi fua manuia, whio mai le tāpura klabe lau sunga le whaafengainga. Ia, le suafa man malo Yesu Keriso e o whalofa atuai I le whaafunganga tapua a si o tātou atunu pele Samoa. Sui sunga I whaafengainga, ia I whata whaitaulanga e fia. Ia, le tapua inga tamama tinama tua. Ia, pa ia lasi o Samoa mai maunga te tele se ia o I maunga iti. Ia, pa tulo lava o le ale o I eisi tala le patauwa. E o whalofa atu fo I mwhatalofa atu I lau fionga savea, ia le teitai o le polkalama. Ia, mai se fo I le au nanga le Radio Samoa. Ia, I le lau mua tautaua I au kilani New Zealand. Ia, sauno ia lau sunga ia o le patauwa ia Freddie Soalo, ia mai le lalafanga o sa maunga e savai, ia o sa fotu, ia o avau, ia ai whapena fo ia I tula ele mwhaleolo, ia malo le tawata I malo le se fuamanvia I lau fionga savea. Malo, paul sunga I lau, sunga le whawhengainga, Reverend Soalo. Nau lo whalongo laf, ia Reverend Soalo. Ai ma over ai clipses fo I nisi o taimi a mai ei talo fo I vai whanua mai Australia ma o pava ai articles ma nisi fo I o penga te whailangi
O le ale kalesia lea te tausia Reverend Soalo? So no ina lau sunga ia o lo vapena ona walawina le atua e tausinung fo I nei melpone le kalesia o tau o le Yesu le manu ia o le headquarters fo lea ia o le ofisa tu tonu lea ia o le viinga o le atua ia o au le taitaina ia le palapotonga I tono Australia ia New Zealand ma Samoa. Malo whaftai o lo winga la o lo whaululu ia te oele ta whatolu lea o lea fo I tapu inga ia whaftai I le tua ia vanua le nei o lo whaungai nai ia le soifua tautua e le ngata ia inga e mese lava I le kalesia wa leva la ona whaatuina le tapu inga lea. Ia, sauno hina lau sunga wa ova malilima tausanga. Ia, tanu ona sa ili fo I le tua ma ngā lulu e ai ia ma nisi o le tino keri soa wau. Ia, it's tonu fo o le nei tali tununga. Malo whaftai ta ua tele. Mai o tonu fo o le ase tele o le e kalesia ma ni ma ta fale o lo o iai I Melbourne I le taimile nei I lau lafu mamoe. Ia, o te loa pe la talata I le 5 sifuru le whaingo matawhale. Te taimi nei. Ia, to tele lava lao na ialo ma whanau o tuplang talavou. Ia, o rungari la iti. Ia, ma tula toa foi o le atunu I nai tamama na itina mātua. Ia, mai se foi sunga I whawhengainga o loo langulang sua ma sunga I awa o ia manipa ia nasi o le e kalesia I ona I tulanga tofi. Yes. Maria love. Ia, olona winga la ese mai lau ngā luenga as Reverend and Pastoral Care mo le e kalesia. E iei seisi ngā luenga olo e tautua I aima au nai I whawha mai o le kalesia? Ia, o loo whapena ona ngā lue au na ia mo le viinga o le tua wa ia le paia ma le mamalo o seo tātou tunu I Australia nei. Ia, I le tulanga o se whamitala upu whamitula fono le stala. Ia, o le tulanga na o loo ngalue ai. Ia, te le lava ia nisi fo I o matafa ioi. Ia, ai walava ia lea matafa ioi ta te sau whai e wole nei taiwi. Ia, malo. O se ngā ruenga le lei tele ma se tautua le lei ia le nā fōi ngā ruenga o le whaamatala upu ina I a whaamama avenga I le tele o tātou tangata e le malama I tūlafono. Wa tasi nā mea leina soli le tūlafono. O le malama I le tūlafono. Ia se ngā ruenga fōi o te whai e le tele o taimi. Ia mō tātou tangata fōi. Ia a o le so tanga le leine nā. Alo mo e foi lo to maftanga manisi olo no wingala e tele foi la lo taimi e faalu I district courts ma nisi o social services foi lele e a fia I o tatu tangata po o le study link ia po o le community affairs and interaction se sa no I fa la potonga ia te a fia ai ma mo ile to feso ta inga matangata o tatu tunu. Ia, whaftai mo le avanoa lau whiungu sa vea. O tūlanga o nanga whātausi tūlafono I whamasinonga. I te tono Australia. Ia, e au fia ai ia whamasinonga mawalalu, le magistrate court. Ia, whamasinonga whaitu malo, o le county court. Ia, whamasinonga mawalunga, o le Supreme Court, I tonu lai o stete. Ia, ma le whamasinonga toi ilo. Administrative Appeal Tribunal. E pei o lava le specialty po le anga whapitoa. Ia lo whapena ona au nai mo le paia man malo se o tātou tunu. Ia mai se fo ile malo tele o Australia ma New Zealand. Talo whai. Ese le taua I lau whanongo atu. Mai o lona winga. You have crossed paths with so many Samoans and of our people. Ringa whakolosia ia uto Savalinga, ia male maftanga mo tātou tangata at different levels. Ese fola ai tau te whelo I pea.
ono o ngā ruenga nei tau le whaamsinonga, tau le whaamtala upo, I lea wholo le whaamsinonga, o leisi wholo o tālusanga apiri, administrative and court of appeal. Talo whai, ia, o lea lala uso tanga ma le mawhitanga ua maua manei tangata, ia, mawhape nā whoi o na whasosani atu ia I lātou mata upu. O lea le te le, how wide is that web and your service to the Samoan community? Ole tūlanga au tū lava ia lau whiunga la vea e mai se le whawhonga te puai mai o le paia man mamalu so tatua tunu. Ole nau ta inga ina ia maua sisi platform. Ole paenga mo mua lava e pi taula ia silangona. Ia mawhai o na ofi atu le upuale atua I o mātu tūlanga whawhai fi au. I to tonu o whamasinonga, I to tonu o matanga luenga le malo, pe ia ofisa o leo, o ofisa wha o sala le malo pe o le Office of Police Prosecution, o le ofisa lea lelo whalipui, ina ia mawhai ona toi fuata ina, ia whinga ngalo foi ma soifua o nisi o le paia ma le mamalu o le atunu. Ia ele ngata ia ina tau wa whamau nia la tau so tula fono. Ia o niso la tau olo o tau laulawina pia ia tulanga o ilo ilonga o ni molianga. Ia ai whapena fo ia ina tau wa whatu a to ai tau nuatu I a ao o leo. Ia a wale susu e ina o mata aku whapia. Ola winga la sa o ala utala le na vatu. The pastoral care mo tātou tangata tāua tele wafoi. O le teimi e wheto ai e wai whai ale ula vale o le tangata la tauia. Ai wheto ai lo ma tu la fono, whao ngāre malosi o tu la fono. Ona umalole o le fio ula vale. Ai pēri siu. Ai ona tilo lola ia lea. O vava ai vale a o sa ili wheso sohani a o ai se tangata e mapu iai lona. Nona le mautonu. Nona wingo ngā umalava nei a Reverend Soalo o lo o tau so ta iai ma. Tu ina tuai lau so swani mo I lātou nei? Moni so noanga e toa valu I lātou onisi o le whanau whanea nganga. So I form a business council within the church. And we go out and reach out to those who need that opportunity. Ele ngata whainai na mātou atu mātou te angalele atu ia I lātou olo mana miele so swani. Ola tō telefo I lātou olo au tō wā mai. E lātou te mana o mia ia le so swani lea. Ia, pe lava ne sila fia lava fionga sa vea. Ia, pe ol tulanga lava le ol seleni. E ta unoa ia sungai, ani mata mai tai no ia tulo foi le anga vaa. Ia, e mo mua lava tau tala tupi. Ia, ai pe ole tele, ole whatinu ino le nei au nanga I le ovai ma le se fulu tau sanga I tono Australia nei. Ia, e tele lava na whainunga o le alofa. Ia, ma le upua le atua. Ia, ina ia whapia nauna tau si atu ina ia nganga. Lona mia le so swani. Ola no winga la so alo I lau saunanga, Reverend so alo. The power of negotiation I lau sunga ma isi o lo ia o lea o lo mwhai e o na whatino. Ia nisi o consultation ia po o nia lātou so soani fo I e au noa mani se leni ia po o pro bono cases. O le term lana e avea nga I se lo ia wana lofa mai. Ma ua ia whaia fua ai matula I fua I lo mo le whaamsinonga e tu lai mo le tangata ua tua ia. Ia olo no wingo se ngaluenga tele lau sunga Freddy. So alo. Ai o amana ia lai nei tangata masui e o lato o langa ma le toi fo e soli tu la folo pe amanuia se whaamsinonga. Ole pea maliva su maliva o tulanga o whaamsinonga o lo tula iai mafso swani ai o lo manuia. Ia au te loa pea mali se talafate tai po le fitus fupaseno I lato. Ia e le talafo lile Yesu e tos fuluna o e va Yesu.
Ya, fue koe o mai. Tasi to e alfa tai ia Yesu. Ya, ole na tula lava tulo le pa funfunanga se tatu tunu. Ya, e pe ele tulanga fo le matamuli. Ya, ole tulanga fo le ole tau mamau fo iwala. Ya, pe onisi o vai nga fa pena. Ya, na ya lai ona pe tau mia fo ia le so taina. Ma di la. Ma lo fa tai mo le nanga luenga le lei. Ole upule o te fia talanoa ia. Ole mbele rehabilitation. Wala ma fai ona toe whato sina ma toe fuata ina leo langa na tangata. Lea sa e fiso swadi ia ma olo o alo ai ia le tūlanga. Mātangi ai se tūlanga le lei o le suia o leo langa o le tangata. O iai nisi o tātou tangata e malanga mai Samoa i porokalame o ngā ruenga whawai teimi wa soli tūla whono le te iai a ua o mai au a ao mauruma. Half time on half siri la fionga la vea. Pei ole tasili na o misiona tele ale tato i kalesia. Lima fatasi ai malinga luenga ya asio tato malo. Ya mai se foi sunga i whawhengainga mai kalesia. Ya le pa ia o nisi o tamani i ole atunu. Ya o lo whapena ona mātou tau mawhai e so swani atu. Ya ina ialu mwhana o sio tato tunu o lo malanga mai ngā luenga whawai taimi. O le talamoni lava a la wafiangu savea e whanua noa le loto. Ona o le tele o nisi o mata upu ia wa ova aia uia iai ia ele o sa olo na whamatala ina. Ia ele ngata ilea ia e whawi lunga o la ngona ia tūlanga fui o tua inga. Ia o lo fausia i e la tau oe o lo whaia i susuenga. Ia male tūlanga fui lele. Ia o lele ai o ni whamao ninga. Ia o se avanoa fui lea e tāua tele nei avanoa whaaua ua au mai e lau fionga. Ia e tūtua lalo ai i se o tātua tū. Awa te ioi. Awa fui te tali. Ia i tūlanga fui o susuenga a leo leo. Pe a whai e tele i whaia. Pe a whai e tele o Mautinoa. Ia pe a whai whio nei te whiwhi. Ai sile ona ma ai lava se lo ia. Ia po stangata taustula fono. Ia e mawhai ona so swani awa e whaingo fio na ioi. Ia ole ioi na ia ono endi whai le tolu tausanga. Ia por fitu tausanga. Ole tau tele lau na ia lo mawhana ia e auto mai. Ia ole whawhita uli tele lea olo fia ngai ma le tātou tino karisu ni. O le tau mawhaile ina ia whamana malama tūlanga o tūla fono mawaunanga. Pei o le so tūla fono mawalunga lava le ia i teimine nei. O le tūlanga folele o le ami o le pule le whasa mo ina inis. Ia au te whasa mo ina ia uia. Ia o le tūlanga folele o sauwanga whamalosi tūlanga whawhiusua inga se tūlou. Sexual assault. Pe o le tūlanga pitusili nao na mawalunga, o le tūlanga lona lua. Ia o le tūlanga le tūlanga o sawaina o tamaita. Tina ma whanau, domestic violence. Ia lona tōnu lola ia o tūlanga fo i o le whaolima po le assault. Ia ma nisi loa o isi vaenga fo i e te o tūlanga o le ia i tonu o teni, gangs. Ia ma whatinoina i loa tūlanga so tūla fonu. Ia ele o se mea fo pe ona esi la fo ia mali pa funga ta pua i se tatu tunu ia i mau so tuna fono nai a fia ina ia lo mfana malu fa ta u tele ia le fa longo atu mo le teimi mua i lau sunga le fa fenga ia mo tute ia o lau sa ai o faiva so sani i o tatu tangata. Ia e maise la tau o lo malanga atu i ngā luenga wha vai teimi. Nau whionga sa vea au mawale teimi. O le tūlanga lawa le ngā luenga wha vai teimi. O niso ngā luenga wha misione o lo so soani e mo lātou. O le tō tele o lātou e o mai e vai le ngā Ia mantua lau nei Australia. Ia e mua lava o nā palaila o tax file number. Ia po lau numera la funga. Ia e tau foi ona e loa ona create la my card. Ia po kalame le lunga ina i mawhai ona e ane i a lava o i ton. Ia
tulanga la foi lele ole vala au mai fia mo se so swani nei tiu te la iti pe ole ola to la funga fa le tau sanga ole tulanga foi lele ole fiso tai mai ole au nanga le ATO polo Australian Taxation Office ilu ma po kala me ole mai ka veni ma fai ole fatino le tulanga ola to tupen fai ole toi ma wa mai na to la funga fa tau sanga no na lua o le tele o nisi o tatou alum whanau. O lima tai siseina e la ngona o tangata. Instead o le tula fono. O nisi o i lātou o pe to tele lātou e qualify e le tulanga lea o le toi whailaina o lātou la whonga whakatau sanga le vainga lona tolu. O le toi au mai ale i tua o lātou super. O le super o se tupe whaanganga lea mo i lātou fu ie. Lela anga retirement. Every time. Ina o lātou mā fo ie ele aini lātou no fo mauman seni tono Australia. Entairo ai to tonu whamamianga ia. O to tele lao nei whanau o mai ngā nunga whawaitai. E lātou tele inoa ele tūlanga o le whaatino ina. Process. O pepa o ngā nuenga po paperwork. Ia mawhai ei o nā whaatino ina lea vaenga. Pe nisi of Soswani, se tasi of Soswani o lo matua manau, ia lava na ialu mwhanau. O le tūlanga ne o le lave vea mai I ngā luenga e peo na o mai ai. Ai o atu I fo mai. Ai whai mai ele mawhai inga kawa I nano in swala ia. Pe whai mai ele mawhai una whai e si tau tonga. So we have to lodge for work cover insurance. O nisi lau la tō lo suri whai mai. O tūlanga fo ie wanga leanga ina e whale whainga luenga sa whainga luenga ai. Ma whai e ini tua inga se se ia I lātou. O le tūlanga fo I lele wa la vevea mai whainga luenga. Le toi mana na o iai ia whainga luenga. O se tūlanga whanua noa. Ma se tūlanga fo I lele ono le a mio le pulea lava I le ona whaonga o le ava malo se te tukou. Ma se tūlanga whapena. Alai ona tutuli e se mai a inga manisi fo ono whanga o lo iai. Ona whapenale ona reach out mai. Mamatu tama whai e se tulanga fole pe ona I whaungaina le rehabilitation. Po toi fuata ina o lato soifua mo langa. Ala le upo le atua. Malo, o le utima wea tune, you have a wide variety of services I o tātou tangata ina. Le utima wea tu fo. O le tūlanga o companies' responsibilities la tau ia na mai ta maiti mai o. E tau na iai ia se tasi. O most of so ta inga mase liaison officer na tō fia le malo Samoa I lalo le porkalame lea o le RSE e mwhaiona lua whaasoa ma lua talanoa ma ave fo ia isa utu o lalo I mea ia mana o mia e tama ma tangata o ngā ruenga whawaitai. Tele taimi e mawai ia nai fisota inga peitai. O te langona ina foi olo ia pātuituinga o la tau foi tiute se ona whaasoai. Te lava ona e le Fiele Privacy Act. Foi lele le tulanga o le se ona whesuia I oni whamatalanga. O te lo tulanga na o lo tau whiwhia I foi o la tau tiute. O lava mta whaioi whapia foi le tino keriso I nei. Mātou tele puipuia lava le tūlanga o lo whātanga I dunga le tūla whono. E mātou te apa atua ina I alo mawhanau. Mesil pa ia o so tātua tunu ina ia mawhai una o iei le fiso swat. Malo, whaftai awa o le bea whole na o le whai nei. E le tāwhatolu o mātou ngā rurua whātasu au. Nei o le whailau tusi ma le whonga le whono whawhautua Samoa. O le whionga ia tofilau Ted Stanley. O ia le nao le te whono. Whapena fōi ia le isi vaenga o le tawhatolu lea. O le Pacific Leaders Forum po o le whalapu putonga o te tai o le Pasifika o te whono ai ia le sunga ia tele ai Edwin Puni. Au le tupa Samoa le whionga le alori ia wpuleai, semi-wpuleai. Te loe te manatua o le swifai pule na o le tātou o le tātou mo tele I sala whai le tele o tau sanga mawai. Ma le whalapu patonga o le mafutanga a whaife au so o whaatasi a Samoa nei.
Lea foi la o lo matu ngā lulue. Le vanei, o le tiute le sa whaatino nei e le tawhatolu lea. O le tāpenanga o le memorial service mo i la tau i na maali liu i le whaalavilave le na tupu i lalo i Rama Rama i Bombay Hill. Maali liu ai ia tama e tolu o le RSE, ua tāpena o Samoa. Lea la foi lau te baba i atu. O se tūlanga foi le nā o le nā e te ngalue ai mana inisi o lau e kālesia e whesoasoani. Awa, o le si mele tūlai mai nei nā lai ona au fai atu i le awhionga fo le konsula a le tātou mālo i nei. A tonu wele o lava i a liaison officers, whaftai o le nātou te whaia isi tiute. A whaila e ono afe, fitu afe i a tama whanau o Samoa o mai lalo i le RSE scheme. E le tai ma whai e le tangata i tō tasi o na whaaso o Australia i whaato anga ma mea i e whewa i ai. E tilo i whaafita uli o lo whea ngai ma tangata whainga luenga nei. Le lucky. You have been a cushion to feed on and lay on. E whaalango atu. Ia te utou i le au whainga luenga. Ia ma le tino fo i le kalesia. Ina ia ma whai o na tau maua. I se fsoswani, ia se sila la. Alu ese maili tangata na, i nei niu sila. Alu ese maili tangata e alu e whaila lana lela sau e whaila na visit i po la nasi singa i lunga nei. E tolu vai aso i sau a wafo e lima hafe tangata whainga ruenga. E tau na so o le lei ia. Ano no vinga o le tolu vaso whaina on the road e le whatu ato e fo i lona ainga. A le aso tali tonunga, le whaafonga mai te tai o le atinu. I se tulanga me whaiona whainga o fie ma avenga. I le toe iai o nisi a liaison officer po o le toa fialo i o lau sunga le whawhenga inga. Mani vaenga o tangata o tau ngā lurue. A fōtu i eile nā vaenga. As a liaison officer, a pastor and a pastoral care, all in your hands. Tātai lau whiunga sa vea. Ia, ona e tautala lava maleava man whaaloalo. Ia, ona ele ia te au fuiseanga tonu. Ia, ile tulanga foi. Ia, o pulenga i whaiunga i le vā whalemalo. Ia, au te no na u whaafunga mai lo whina ngalo whaalia. Ia, ile nea fiafi. E whaafunga mai konsula. Ia, o te no lea ta mau whaatasi e iei lo whina ngalo. Ia, ile nea fiafi ile tulanga. Ia, o vaenga te umana e whailoa i paia malu o Samoa. Talo whai. Ia, wa e sila i nisi o employment contracts a nisi o tama ma tene o ngā lulua ina? O lea lava lau whionga sa rea. Ia, wa sila la i le mamau, le mbele o te tala noa atu ai. Wa e tā ua tele le malama lama. Tasi lea mea. E le malama lama o le tama ma le tene i lana employment contract. Second, what is the job description? La lo tuta me le na fa pe le seni o lo konkalaki le e te tau na fa mal malama tangata nei o me e tau na fai o me nei o responsibilities nei o me e ona el matanga luenga o ipo o le company o awai ata tau ia le me na le na sori e tangata le tu la fono le mal malama le konkalate le mal malama e tu la fono. Ia pe ole mialna i lo utal tununga na ole le malmalama soal. Sa vela o fiunga a whaafonga te apuai fo isi o tātou atunu. Ele o se te mai whaafita uni le tūlanga. Ia. Ona pei ona o le tu e tasi lea e whaino mai i le te tauna malamalama i tūlanga o ai aina. Terms and conditions of the employment contract. I ilesi tu, it's how we make or how the law will make both parties accountable for the agreement. Absolutely. E tā ua tele lale vaenga lea. Ona e ui ina avatu e whalewhainga nuenga foi ia tūlanga o ai inga ma ta iala i lunga o lato pepa o nganuenga. Ai olo o iai fo ia tama fo o vai laina na iei lana. E ma whai ona lato suia. Pe o le whanonoanga mua na ona nei te tala le vaenga le na lona lua. Ele o mawhai o na o atu le tūlanga o le sonia ai o le tūla fono e se employer. Ia i tūlanga o fisa la tau te ngawha tauli maina
le monitoring o le vaenga lea. So this is one of the biggest gaps, in my opinion, in the scheme. There are no measures or control measures to make sure that both parties are equally accountable when something goes wrong. Yeah, Pe absolutely. o tulanga foi leo le atu le atu ngalunga na o so fa te va ia ma o te fa leo atu foi e fai sui o le pa ia mani mamalu so tatu o tunu o lo matu lima fa tasi ne mo le pone Yeah. o le popole nga o lo o foi lele o lo a fia soi fu o alo fa na o le atu Yeah. ia o le foi na tupo tu fa la ni si o na tau ia na mali li watu nei ia pe so masina lava le tulanga le iai o le fesili o le o te fesili ia ia o afia ia o le a tatou autino iai ia ili ta iala e mawhai una pui e ile saunga le mule lei o na ialo mana ia tatou whanau ia aua ni toi mawhatia nei mātua maainga ia a walalafanga foi o lo tāpu ai mai ia me se foi tatou having measures to measures the responsibility I believe is a crucial moment for this program because I believe that this is the biggest gap that is there in the program. O le sila mea leo tātal no leia Reverend Soal. O le mea o te ofo ai. E leo ni tamaiti mea i o mai Samoa. E leo ni tamaiti, they are adults, they are married, they have families. Yes. Na for i se o langa whaakerisiano, what I'm looking at is the ill-disciplined behavior and misconduct on their part. Awa, ele mwhai o na tātou toe ngā ngau ina le la au. Ele o ni tamaiti e mai tātou whaasau whawhai mai luma i aia o ai pe o le laia o ai e tamaiti. Wa lātou i loa le leile mea. Ana paua la le mea te tau na whai is the capacity to monitor them through a system. Ma seisi tangata, awale manu I tupe. E te tau na tilo I seisi liaison officer whai on a cater I tangata nei. Awa, it will become a problem and it is an invested problem I o tātou tangata. Una tūla I leo ngā luenga, e te tau na tātou whaia mō tātou ainga mai a maisia. A lea la tātou wā ngai e whaatonu I a tangata mātutua no mai. I lalo na porkalame, wa umafo I na whai ei upu I Samoa. O lea la risi mea lea la sasoneng. Ia, o tātou le loa, wa sulu lo I le au whainga luenga, a le tua ma, ioe. Ia e whaafetai lau tali, lau tali malo le lei ma apa atu mo I la tau, Reverend Salo. Ia, sau no ina lau sunga. Ia, o le mātou lava lea whatukai ngā tausi whawhai fi au. E mātou te tutu I le vā. Ia, mātou te wha olo mau foi. Ia, awa, ia, tama whanau o si o tātou atuni. Ai, mai sina tāpua I ngā sunga I whawhengainga. Ia, o mau te malawa o tu mano. Ia, ai, mai si o nei mātua foi o lo tāpua whai mai. E si o tātou atuni pelo Samoa. Pe o le langona lea. O lo o mātou tau mo whai e pe whone sau no ina. The need to have more liaisons officer or give an opportunity to a group of people, a local group. Lea lawe iai oe, e tai mua le malanga lea. Lea e te wha mautu I Australia. Avatu iai wala mea fol na leo talo sanga I nei au lātou ia. Ina o tula I mei whana velevele na I tamai. Apa mai le fionga le konsula malona officer. I le whono fautua Samoa. To lead in this case, I've already mole tau mwhainga o le tātou memorial service. Na matua I tumu I le mauta o Samoa. Ia, ma fia fo I le whanu whawhautua, ma te tai o le Pasifika, ma le mawhtanga whaiwhi auso whaatasi. E a pātu, wao le teimi le tātou te, e mana mi ai tangata uma ina I afsosa. Langa ua oti, mwhea oti tangata. Oi e tua ia Samoa. Amen. So no ina lau sunga o tāua I o le vaenga le whione sau le pastoral kia and welfare services. Yeah. Pe o le tulanga o lo mātou iai teimi nei le awonanga le tātou fui ai kālesia.
o lo matou faipaanga ia ma le Fines Victoria ia o le matanga wenga e latou te whao o sala pila o tulanga i o traffic fines ia o court fines. So I am one of the trustee directors e matou te i toi ilo ina ia sala nei. Ia ona mai ia tu ina lo pokalame le o te whātau te ia ta o le Work Development Program. Ino atu lalo ta iala o le Work Development Program o la e anga ai. Ona matu ave sea mai na ia o le whae mea. Ia mai ne anua i o tupe ia e tingaina ia lātou e whaingaruenga ia matautau siaina i ainga. Ai tu ai no lalo i ai o mai lai whai mo meo community service whenele mai pio le moanga o le vau ia the community no te avale matulanga pena. Ia ai ave ese mai aina ia le tau o lato sala ia ia ave ese mai i fa mangalo ai o nisi o nato e no atu le ono skuluafe ia la tele valu skuluafe lato sala ia ai mai sela ina ia long fa na ia o mai le i lai sele tasi le vai ngai fa tau o tele i so dangona ma le fa ano fa ye no abjava ia e tau na fa ilo na lai sele Samoa by one of those 24 in some cases. Not all cases, but in some cases. Yeah, it's developed convert to the local license. Yeah, I'll state for the afternoon for your local now more white. Yeah, I mean, these are one of the many issues. But in itu la iba navale tu langa pokalani. Is it tu langa yo no malu pui ai so ifu o alu fa na wala tu. Ole popole nga telele o lo fata wa ala o fiu savia. Malo vaftai esele was tasile vaga tala no lava wi ai o no ta inga awa o latum o ise sui o le malo o ai ina o ise ampasa po o se consula po o se ina o le terminei I te tonu Australia o le mato consula o I Canberra ia o le mato ampasa o lo lunga sili o lalo I mele poni nei ia mo sile fia foi savia ia o lo falangi lava le nei se tete ia le tulanga foi lele o la tou o se tete ata mamai educational states ele ngata foi la o lo o mita ma falangi pa mai o la tou o se taulanga pito sili ia o na tauta ua ma fai ngofio o na no foi tangata na langi the best city in the world pela o le tulanga ia ele ngata foi no na tamau ainga economy o lo attract mai ai ia nisi o tato walmo whanau. I mentioned pa I o tato tunu o lo migrate mai nai nisi na. Inei na pone. So I think we actually have one of the highest migration movements from New Zealand to Australia. E pena o I foi lele e tawa ina usau nuanga le iai. Ile ngā lulue whaatasi, ngā lulue whapaanga. Ia, ai mai se foi o le lima. Ia, I tulanga e o no maua e fsoswani. Ia, mo le tato community. Le malo whaftai tele lau sunga le whawhengainga Reverend Soalo. O le atatala noa pēr maupea ana iei se tā regular programs so that we can update each other and similarly having the same program here that will coincide and parallel to what you're doing and your efforts over there. Ile tātou, inai o tātou tangata. One of the things, if I may, one of the issues that I believe was actually created from the program, those who have actually absconded or what, so sola isemai, and there's a great deal of those who are now becoming overstayers. So what we are now actually trying to do is to work with immigration to bring in those who can actually assist to look at various visas that make them qualify in order to take this issue away from the program. Tasila navaenga o matuanga lue te nei maniso employers inicio visa ese no mafai ona angava aiena tu sama yenga le tula fono ai me se fori tu langa foi lele ole ave ese mai le ngo Samoa ma mele fa mai o to tele la sola to tele la fa olima tu langa fa pena le kuita tu tangata Samoa monia it does weigh really on the reputation of our people tangato le no fa mau nei awala tasil na por kalambelesa fa nga solo nei ma o fautu ai fo ile mamalo le tunu wa o ma
ona fatu ona fo ina fotu ina auto tu tangata whainga luenga no mai ele vai taimi o whainga luenga ma o lato leisene ma la whapena aua tau te hoi tau te whaarawe lave i le mea no mai i tangata e whainga luenga a wale mea o le o au mai a inga au mai i a tangata i a lave vea ane ele au wala o pāti ma mea whapena ai te sila fia lau sunga le whawhenga inga la whaita tala whale a inga la whai ka kala wha sa maunga ma ka kala wha sa whok me taua ia le utu lai mai fo ia le sunga ia Moses kasi fo le tofi mawalunga i tono le tai tu malo o nga maunga mga ngai fo maunga ia wa vea ma ati kopo ia o se paanga tō tino ia te wae ma te olona mao ma te su tupe a wa e kalesia ia ma te mafuta lava ma fatasi ma le fionga fo le ati kopo ia o inisi o le tō sotanga i Samoa o lo inei il tātou nuu i Samoa ya vane lau saunoanga ya mto foi o pe o foi le o seu tamai ele sabe matu ole nu olo no wingo e tau fai mai o le atari o so alo toafi ya na ton lava talo fai yo o te manatula langa o liva te sanga na te manatua ya une ya male watu i Samoa i le tele o aso ma pe atu ole o ngai tai atu ia le atua alo grandfather ya so alo to vau o lo taba matua la so alo polo yo o kings now ole nu o sifi na so alo intia ma so alo polo ole auso talo fai sama tu ye nei fingo tato no fo ma so alo keni ma so alo boka yo ai wole ai nisi wa so tida ya mingi ma now pasalo sa o felo ya oi fo le sita mai ta ile sa yo o maliali le sita mai ta po maliali na no fo nisi i tutuila na no fo tutuila ma le ta mai ta isa o walwatu le mauta o yai o wangalo te ulingo o musu ya le na la talo fai ia sei vava aila ia i tau. Ia, vaftai le tua, ia le fua wha manuia melta a inga, ia matau ave le suafa so alo lo tātou a inga, ma le nuu ma le tu malo, ia, vi ia lava le anga leo le tua, vai whaia le tua a wala tāte whailoa ia. Amene. So alo ma so alo, leo ua tā whailoa ia i le, i le nei aso, ia, mbole atu lau. Le tau selu atu soalo, o e fo i te bimita ai o le lupe whanele le tātou a inga ma le tātou nuu ma le tumalo. O le ata ngā lulu e pēa. Na whaia le tua le awala lea soalo. Ia e wale no vasili atu nei a manu. Se alo no winga tau malo Freddy soalo, winga o te loa lolo, o tino malo ato. Ia lewa i wana sa o whak kei loa la. Lewa umarka interview ale a whaika kala whale a inga pe so o ta ngafa. Oi, se talo fai i lo uso. Wale lei. Ma moli atu le nganga whaftai. Tā te whelo i pēr. Ma a maua fo se tā regular update i aso le vai aso. Ia wana wa sila mai. Ia o lea uto e whaatulanga e le puleanga a le tio le au whainga ruenga. Ma ua to e whai aile por kalame phone ua whaingoina ole nganga ifo o whaiva o Samoa. Mai le aso mafua se o mai le aso wharele. Ia le ala o mai le aso tōna i o le tānau. A wa se sila la lau sunga le whawhengai. O ono aso le vai aso. Ia, mālole tautua. Mālole tautua atunu. Ia, la fuatu le nai tu vai e whaamanuia moi. I mo si o tātou ainga lo whaafonga atu. Ia mataputapua i atu i o whaiva. Ia, matawa lunga ai. Ia le tā whasoa nei awa uli o le aso tōna. Ya, le lei whaftai lau fionga sa vea ia po lau skalainga fo se o alo. Ya, o le anganga whaftai le tua o na wawa nua le au maua. Ya, e whapena o na moli e toia lo whaanga. Ya, i le alala whanga pele i Samoa. Ya, le fio, ya, lau flainga so alo. Ya, whalwhai Samoa. Ya, whapea fo i, ya,
ia le tapuaʻiga foʻi ia saʻo ia Ia i la. lalo le paugalii ia faafetai mo lo autou tapuaʻiga ia o loo see lava le sa foʻi ona i alo ma fanau ia auā lava le tautuaina o le atua tautuaina o se o tatou atunuu ia ae mai se foʻi ia tiuti mafaiva ua valauina ai ia i nei foʻi nofoaga ua matou nonofo ai nei ia mo le atu foʻi le faafetai lau faafofogaaga tapuaʻi Samoa ia faamalulu atu ai ai foʻi ia se upu ua sala i le faafofogaaga ia malua avei fale e tonu lava le tagata i ona lagona ia ae matou te malu i la outou fautaga poto ma le faataga oo ia mo le atua i alofaaga ma le agaga faafetai lau afioga savea ia o oe leu se tuofe ia le ua maua le tafeloaʻiga ia e augofie lava le faatauvaa ia tatou limalima foi nisi o vaega ia e pe ona e figagalo ai o loo tele tulaga o mataupu tāua e tau ona logologo pui alii ai le paia ma le mamalu o Samoa ia le gata e lea o le matou iai foʻi nei ma le pone nei ia o valaga e tele na ukavaina atua Australia atua ia o istemi maulele atu nai New Zealand ia ai longo mai pa tau no mai lo sa ia ai whamanu e tele le atua le whaafuwhaanga si o tātou atunu ia mai se whai lau whionga sa vea ia mani pule o le tātou ala leo alo whaftai ai e whailoa i ane alo whātu i leo so alo tuptala ia so alo manuele ma outou uma wa loa tau sanga tātou te lei whailoa ai alo whtele mo lau sunga le whaiwhiau tātou wheloa i le vaso. Manuia sa pati a tai au whaftai o tā wheloa i ai whaasoifoia i manuia. Ia, soifoia. Ia, alofa te le atu. Ia le nasa mo, o tau walunga atuai, ia le talanoanga fo i molanga. O talo whai, o le whaiwhi au. Ia mara tau, o tawai le vāra lata o le mā sotanga. E uso mā grandfathers. So alo polo, tu punga ai so alo whatoafe whanaua le whaiwhi au lea, so alo Freddy. Ea, so alo Intia, tu punga ai so alo whapale e whanaua so alo Savea lea. Ia, le au so lale da. Ioi, ai, awane ngaru, pēspulea, ma iarkanga kai ma, tau e ingulanga vai, le sau vai o le ola, so swantili atu. Oi whatalo whatu le sunga ya au mua peseta mai le lo i Cannons Creek i Wellingtone. Ia, tai au tā pena atu lau pusa warengi wa alele whio i ngei eri au mua. Whatalo whatu ya au matangi masi. Ia, wapea fo i lona whaletua i toa. Alo le soifo mruia whaftai. O le whionga le sao i polota i vau maumea. Theo le lua ia manfal tu ia sina ia fatalo fa fo sunga ia vanga na ne mia ia male ainga o se va mafa moni lele atoa he's a blessing from the Lord esa leia malotu loma oi leo tu va tu e Salt's little James mo le vai ia mo le vai Samoa asi uma wantu le tātou numera ai mo lato uma lava o level au mai le vai o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia whapea fui o na ngā iatu i le maota o le fionga i atuala ta wā tau pa utino i nā le sfulma le tolu Lappington Road i Otara na ua e le tātou vai nā ia whapea fui tu i a peka Fatalo fatu tina ya metita. Fatalo fatu la ufionga tuala tawa taupa u tino. Ia va pe foi le sunga ya taupa u. Ia mosi u tau ainga. Tai mo le faa avanoina o le mauta. Walta tu marketsi ole vai o le ola. Ti ngā o le tino. O le toto mawalunga. Ma irsuka fa pena foi le toi fa le leia. O le totonga o le ate ia ma le whatungao. Damaged liver and kidneys. Ai la ku uba lunga label le au ngā o le vai, ia e maise la kamare o ngungu. Kamare o ngungu wa e kau le savali ei. Ia. Ia, le nā tātou wanga ile o le Lufulua Templeton Place i Manurewa. Ia, whaletua. Ia malia nive ia fa pe foi mareta sa wanga
Nga iani ai o tau manirua ina. Tātou whale o loa lona tolu. Whale loa tele nā le Grand Market i Triangle Road i Massey. Nga i nai mo e fwoi lau vai. Ia e tawalunga mai i le marketi, le Tasi Market, i le onga tonu o le taulanga whatau i Mangele. Ia ai mo tau umalawa i wa masani o tau i taua, taupa utino, po le whionga atuala, Sfulu Tolu, Lappington Road i Otara. Ia manatua, tawalunga atua ina, ia le tātou au unanga ma le tautua i le dei aso astonai, ia alofa mai le atua. Mai lua tusa so tātou manuia, ina ia whapa ia ina, ma wha manuia ina, le atunu atoa. Ma ia wha malia ina fo i le atunu. I mea ua foa i le atua, i le nei aso. I ala i mafo whaunga, o le tāpenanga, o tula whana fau tau whaofi, ina ia ma whai una maua le file mua le atunu. Nei mautangata whaavevesi, malo, fao malo, matau mawhai e soli whaavai o le malo, wa le mawhai o na ma o ona, le mawhai o na ma o ona, i se wha manuianga e a vatu e le atua. Aisea, le anga foi walato fia pule i le atunu, fia pule foi me pule i ai le atua. Mana o e sei ese le saolo tonga, le file mu, le alofa, i te tonu o le atunu. Le anga fo i ele o toia i la tou, se malo si anga faa porkiki. Le melna, e le masani ei, i le sava vali tele no noa, tu lou faa fonga le atunu. Awa fo i le se power. If you don't have power, it's like you're walking around naked, nothing on. Nothing whatsoever. And they don't like it. And that's why. E mana na o ina ia whaaleanga uma mea le atunu. E o ali tō rua lea. Ia tula epa ma leala. Wala i loa le leik. E le to e safia i le pālota. Ma to e whaatanga ina e tā mo o ni sui tau vā. Mo le pā. Ma whale ata le tolu. Aisea. Le ua pāpui pui i le tūla whono. Ua umona wha mawina o la solinga tūla whono le contempt of court le mi ngau tau wha leanga i le wha masinonga maona i unga. La me le tau mai ei, soli le tūla whono, la me le utoa mai e le swinga whaura wei nei. Sa tasi le afe ono masina tutongi. O leo ua lima afe ma le tolu tau sanga e whalpui pui ai. Well, if and you know very well that you will never be eligible to be a registered candidate for the 2026 election. Ale fa boya ya ma fa pungisaya. Jofo ya la to ye. La mo to le visidi ya to le pa mo ili le talali sa viali. Mai le lua mai li poki ale. E mo musu e fa vevesi. Mo musu e fa ai. Ale le na e pala ai e fa le koi. Ale la te vatu ai. Ale la fa pongisa ya masu e tupe ya tu le epa ya auto moli bongi. O aku fa kiki aku fo le va le anga ai. Anga i pe ele o ka fa. And nobody says anything about it. Nobody questions them. Whaiangi mea ngai ke ruiru, ke ruiru le koe o mai te whainga pāroka. My goodness, ia anga leile tua. Ia whaamanui atu, soifua ma ia manuia. Real sapati tai au.
le mafutanga o e mau o e mana tua mahita o tu mahita i lo fatu o poma ta te tala no ai momo sao se aso tato e fiava ai musu e fuli mai lo tua la upele o te le tuna oe tau o lau soni o lau fusi i e mana tuai te musu e fuli mai lo tua le polona te le lava le fai la ta ai fai o lea la upele o le la usula fai